émission mon woni heɓowo tous les lundi ɗo e Jama TV woni émission mo witeɗo Labay Boy hande noon hiɗen ari addori kadi ko teddi addori kadi Mokoba kadi ka communauté guinéenne Mokoba kadi ka communauté guinéenne culturelle kadi ka kala ka mobilisation waɗi haɗay ko responsable dans beaucoup de choses et beaucoup de côtés. Donc haɗay hande ɗe mari invité spécial witeɗo Saliou Leymiro woni le président des Sénégalais d'origine guinéenne ɗo e Sénégal ko kanko woni président association actuellement kala ko nanton les Sénégalais d'origine guinéenne kanko woni c'est responsable kanko woni président mungo e innama toon assalamu aleykum wa rahmatullah innama kadi bienvenue ka Jama TV ɗo monsieur le président ko sadi ko tooli ka Jama TV. Ok, assalamu alaikum, mi wiye on min kadi haway aleykum salam. Donc aray ko adi kon taw on weltanama onon wonɓe gaɓen fof animateur technicien e weltani kadi Jama TV fof. Donc aray en salmini kadi communauté o fof en salmini kala ndema téléspectateur ɓe heɗiɗo en haray ɓe acca hakkille ɓe ari yewtudugol e maɓɓe kala ko heɓuɗen ko welataɓe haray ko ɗum faalen si tawi woni kadi en faayi ɓe anda ko en yimɓe harayna e tewunde quoi haray ko ɗum ma adde ga hande. D'accord. En tout cas, monsieur le président, merci pour le déplacement. Parce que l'émission ko lendi feƴƴuɗo ɗon a heɓude mais malheureusement ko hande wawi ɗon hettade hande si goɗɗo ini Saliou Leymiro par exemple aray ko honnon kadi wawaton ɓeyditande wiɗo Saliou Leymiro on présentation globale Saliou Leymiro ko Saliou Leymiro kanko woni hombo exactement. Voilà, Saliou Leymiro ko guinéenjo jeeyaɗo e nder région Pita sous préfecture Leymiro préfecture Kouye district Boundou Karfa ko kanko woni Saliou Leymiro iwɗo Guinée ari aventure Dakar donc e nder leydi Sénégal ko Saliou Leymiro noon no waɗi parcours ji ɓuy fof heƴataka ɗo e ereji men ɗin en ƴettay ɗum seeɗa surtout onon ko ɓurɗo sohorde o Saliou Leymiro noon premier aventure makko wona Sénégal. Saliou Leymiro o wanno aventure o yahi Conakry o wi Conakry o yahi Sierra Leone o wi Sierra Leone o yahi Libéria guerre on tawi men toon ɓe wari Samuel do min yalti min arti kadi Guinée min iwti Guinée min ari min fokkiti Gambie mi yahi ha Guinée Bissau mi change position mi arti Sénégal. Donc haray ko on woni Saliou Leymiro jooɗiɗo ɗo on e côté aventure on côté association depuis mi hewti Sénégal ɗo min ko football mi waɗayno. Donc sabu ko mi wawi joude ballon ko mi ari mi tawi association ji ɗin hiɓe ƴettude joueur ɓe joua ɓe waɗa tournoi ji ɓe waɗa mbuuɗi donc min haalinaka amen Leymiro mi jouanta ko sa ari sare ko ɗo wonduɗa ko ɓen andata donc tawi a jouana équipe goo wonde noon mi joua mi piya Leymiro donc e nder ɗum yahi ha combat taga ha ɓe andi min komi Leymiro yimɓeɓe Leymiro ɓe poɗitimi ɓe naadimi ka équipe Leymiro. D'accord. Ko sabu ɗum ɗon addi mais yehi ɗo ha min ɗin joni ɓe wadde organisation ji ko sodugol ballon e sodugol tennis min organise min heeɓi mbuuɗi min organise min heeɓi kadi mbuuɗi min soodi ballon min soodi tennis après min continue organisation donc noon min fori organisation. D'accord. En tout cas, on a une présentation, monsieur le président, on y Saliou Leymiro, le président des Sénégalais d'origine guinéenne. Allez, pour l'instant, Régie, je appelons pour l'instant, il y a Seda, après, non, on a appelé Jiding, président des Sénégalais d'origine guinéenne, on y Saliou Leymiro. Saliou Leymiro est directement une des associations Mongon. Attane men seeɗa e date création o déjà ko honnon kadi waɗi si créé ɗon siga nden no inde woni de Sénégalais d'origine guinéenne. Voilà, mi woni association ji ɓuy mi créé association ji ɓuy si mi hewti association Sénégalais d'origine guinéenne min komi arti créé ko association sportive jeunesse guinéenne de Leymiro mi wi association sportive jeunesse guinéenne de Leymiro mi créé ko innete Bantala Guinée. Bantala Guinée ko association ji ɗi fof mi hawtidirno plus de 24 association ɓe woni no gotu ɗum ɗo yeehi ha après mi yalti e nder mum mi créé programme personnel hoore am meɗen guerrude fi hettugol millieji ga jouete toon e fi organisé gol ga ha on sati mi yiiɗi e certain woɓɓe goo min créé kadi ko innete sous région donc mi woni sous région ha
e certain moment min kettiti on bon min e woɓɓe goo e partenaire goo kadi min créé association sénégalais d'origine guinéen fewndo ɗo noon on ɗon woni e doggude e programme komi andi fimum quoi donc aray ko addi créugol sénégalais d'origine guinéen c'est à dire anditagaɗo a janɗay chaque fois si hakkille ma ɗe ɓeyditi a faala évolude a faala ɓeydude ko watta kon donc a daaray gon ɗum ɓeydayma waɗa ɗum donc ko ɗum ɗon fewndo men woni sénégalais d'origine guinéen waɗi deux structure ton femmes sénégalais d'origine guinéen et association sénégalais d'origine guinéen c'est à dire fi ɓen heɓu geɓal mum ngal mais tout court association ko sénégalais d'origine guinéen. D'accord. Sinali nder mako mon on souligné ko te kon sous région. And sous région kon tawabe e créé ko sous région ka on taw sous région créama tawdu don e créé sous région ben. Donc min ɓe wonno ka sous région ɓe mo be amen no association feere num min addi association ji amen ɗi min waɗi coalition kon coalition min golliri pendant 17 ans nanta ɗo min golli koye ɗum min woni gollude toujours e si meɗen wowlude ko inde wotere kono si meɗen gollude ko des équipe par exemple siko mbuuɗi ko des équipe woni addude mbuuɗi siko sendugol ko des équipe woni sendude siko gollugol ko des équipe woni gollude bilande ma min yiidi ha leer ñande men waynodirayno ko noon min woni e gollirde. D'accord, donc je pense que sous région ari créama tawdu ɗon. Non min tawta sous région créama association go créama min waɗi coalition au départ premier programme ɓe wowtodiri fayde no metti fino ɓe innira ko ɓe ɗiɗo tellement ko min wowtodirno e ko min yaadi kon mi yaha min woni hunde wotere mi yaha ma min woni inde wotere e aaden gooto sabi min acci innugol ko min ɗiɗo min watti innude ko min gooto donc ɗon kadi komin yiidata min komin ɓurno jogade association jano mais minen yiiduɓen tawi kadi minen yiiduɓe min jogiiɗo association jano on ɓe mi yiidi ɓen kadi ko kamɓe heccimme duuɓi ɓe fof donc haray andi association jano on joyi mais âge ji ɗin kadi joyi quoi min yiiɗi ɗon min tawi toujours yomin feƴƴirno min fotirta duuɓi noon min daari ɓurɗo duuɓi on min hikkinimo yeeso donc hikkitiɗo ɗon on min hikkinamo ɗon min daara noon ka capacité e ka moyen e ka andugol kadi min daara ɓurɓe andude o min watta ɓe ɗon. Comba ɓurno duuɓi ɗumen ɗon? way tawi minen fof ko malal bari ɓuri men duuɓi. Donc on daaru ɓurɗo duuɓi on hikkinnomo yeeso na compétence on daara ɗon? Non par ce que andi kanko ka o wonno toon ko yeeso o hikki min kam mi wonno toon ko yeeso mi hikki min waɗi coalition tawi noon minen ɗo fof mo weno gollirde structure mum on ha min yiidi kono joni so min daari ka duuɓi tawi ko kanko ɓuri donc joni noon ɓay hari mo ɓe amen no gollude ka golle mum min yiidi pour ya feƴƴu yeeso ɓurɗoma duuɓi on ɗandi par ce que no woniri o enen ko en fulɓe quoi il faut mélanger teddungal ka nder golle men quoi est-ce que famude voilà. Donc Saliou Les Miro pratique sport actuellement Saliou Les Miro hina événement culturel manam promoteur kon ɗum addi puusi Saliou Les Miro ha natugol définitivement mo wona promoteur culturel. Donc iɗa andi depuis min woni paykum moɓugol yimɓe no welanmi depuis ka amen minen depuis ka suudu amen meɗen mari association hoɗo hara komin fayɓe tosokoɓe ni komin attino wadde ka amen se woni min yeehi ka dambugal mom min tawi no tuuni fayɓen ka hoɗo fof ɓe haɓete il faut mawɓe ma ɓe gara artirama yewta hakkude men min wersinama siko a jiwo si naatita e nder association amen on sati ala ittugol mbuuɗi komin yaw dambugal fof dambugal si tawi woni jiwono ɗon si dambugal maɓɓe ngal no tuuni haray ko a haɓeteɗo donc e ɗum min janɗi quoi donc noon mi janɗi e ɗum mi ari Sénégal miɗo joua ballon andi noon jouo ballon no yawa heɓde inde quoi donc tawi yimɓe no yawi iwtirde ɓawo an bon mi créé noon pour yomin soodu tenue pour yomin soodu ballon après komin waɗi ɗin soirée ji ɗiɗi tout mi tawi affaire on c'est important min ɓay min soodi tenue min soodi ballon mi continue mi créé association mi wi mo haldi fottide Les Miro c'est à dire association sportive jeunesse guinéenne de Les Miro min continue min organise grand ɓeɓe min tawno ɗo no organise ɓen ɓe Les Miro ɓen ɓe woni contre combat ko feƴƴuno donc no ɓuuri combat ji fewdiɗi fewde ɗo ɗin par ce que ko entre famille quoi min waɗi combat ɓe inni wawata wonde minen min organise ta par ce que kamɓe anduno bénéfice organise ugol kamɓe si ɓe organise ude hay mawɓe wersay e on temps ete si ɓe yeehi ɓe heɓoyi mbuuɗi ɓe artata ɓe randa ɗi
menen noon ɓay men fuɗɗike organise gol ɓe ni wata wonde wattisi men waɗi soirée ɓe addoya e police ɓe adda piiji buy haade on sati a ƴetta e autorisation ka police ɓe haɓɓito ɓe bonna e soirée ji amen ɗin ka raɓɓinɗingol min mi combati e maɓɓe ha tawi be komi organise ta kon daro ha tawi kamɓe granɓe ɓe amen ɓen ko ɓe ɓe accita organise gol menen mi continue ɗum ko e nder ley miro taw par ce que ɓe wi goɗɗo a toray kama donc mi ƴetti granɓe ɓe men tawnoɓe min martini ɓe to par ce que aɗa ɓe fewndike martugol menen min ƴetti affaire on komin ƴettuno affaire o min continue noon min naati noon e nder capital ngal bon min organise soirée ji min organise soirée ji ha tawi soirée ji ɗi min watta ɗi no ɓuuri kala soirée watteɗo Dakar ɗo par ce que min ƴetti soirée ñande wotere Blaise Senghor ko salle goto mi ƴetti mais e nder jemma on min luwi salle ji tati nder ton par ce que tellement komin heeɓi yimɓe miɗo mari témoignage wono DJ Ceerno Bari kanko wonno e animude ko salle goto mi ƴetti Blaise Senghor min animi innede minuit tawi yimɓe heƴata e on ɗon salle mi yiide e wonɗo toon gardien on o luwimmi salle goo min udditi on ɗon salle yimɓe naati ha heewi neeɓi seeɗa mi noddimo min négocie o luwi men kadi salle goo on ɗon kadi min udditimo yimɓe naati ha heewi après noon lendemain on soirée ɗon minnimo joni mi noddi fayɓe mi wondi ɓe minni joni kaka plafond yeheten ɓenni ko noon ka plafond minni ɓay ko cassette wonɗen e wadde joni en arrêta e adde yimowo ko ɗum ɗon min fuɗɗori fi waɗugol concert par ce que min waɗi soirée tawi situation on dépassi soirée quoi joni noon min yo min addu artiste min anda artiste min ala relation artiste tawi noon neɗɗo gomo ko amen fewdo on say kay kanko laamiɗo taaɓe ɗen fof o wiye Bobo Kerbe peut être ray sar nen ɗo fof no andimo min immi min ƴetti mbuuɗi amen ɗi min yeehi min jonni Bobo Kerbe fiyo wallumen min heɓɓa artiste par ce que minen min anda artiste ɓe landi men ko hombo men faala tawi fewdo on sati yimɓe ɓen fof ko fetani ko Paté Molo ko mo yaltini premiére single makko on ko idée mo men jonni ɓe on ɓe contri ɓe inni koye payi koye duwaka wadde ɗum e jaka haari ɓe anditali ɓay men andintiniɓe ɓe ɗeɗiti ko kamɓe waɗata joni noon ko mawɓe ko ñamakalaɓe ko anduɓe ɓe wondi e piiji donc ñamakala ko anduɗa ɗo ka saare ɗo kon fof kamɓe wondi donc min gerdi e maɓɓe ha min hetti mbuɗɗin ɓe inni ko kamɓe watta concert on min gerdi e maɓɓe ha minen min waɗi concert on ngol laawol ɗon premiére fois ko min attino yawde Conakry mi yahi ha min hewtoyi ka frontiére o kam fettunoɗo Conakry fetti Paté Molo ko galle ka o won ɗon obije ɗen rewi ɗon ko samour goto heddi e nder ɗum on par ce que concert on no wanno guere moƴƴa kono jusqu'à raɓɓinɗingol min heeɓi feere addugol Paté Molo ko ɓen mawɓe ɗon fof ɓe ari ɓe iwtiri ɓaawa amen simi hollima photo ji fewdo min wanno on concert ayno e namen par ce que ɓay mi yehi Conakry CDS hari on say ɓuuri marde doole ɓe inni woɓe jonnatalan artiste par ce que miɗo fandi mais sellu directeur maɓɓe on o wi wo tellement komi hooli kumpay kon relica mi ha say o hewtoye Dakar ton so jonni Paté Molo ko relica on jonni toon mi konola on hooli o machallah donc noon min fuɗɗori addugol min addi tellement ko tawde min hewtana concert min waɗi concert on ha joni taw wona concert hay goto fillitatake waɗɗo sifa ɗum Dakar ɗo yimɓe ɓen no heeɗimi kono minen min heɓano e mbuɗu par ce que min anda concert ala droit mo min ƴetti ala fus ko min andi sina min ƴettoye millier on ko woni o arɗo landime minen min pirida e makko min sikka ko mawɓe ɓen imminimo arɓe landi men kaydi o min inna ko mawɓe ɓen immini ɓe min pirida e on tigui donc woɓɓe amen kadi yahi haka concert o marsata ɗon haɗi woɓɓe amen no sutti ƴettugol bière piyoy mo ɓe no fuɗɗi ɓay concert o fuɗɗi ko welde mo ɓe yahi jokki fijidar mum min acciti concert o yimɓe jokkuɓe men ɓen heeɓi mbuuɗi e mum minen organise uɓen tawi meɗen kipi fijugol donc c'est comme ça se passe kono mi heeɓi ɗon expérience mi andi nde hunde nde moƴƴali yimɓe ɗuuɗi hino foti no laaɓa mais si mi continue peut être moƴƴay voilà. D'accord. En tout cas, merci. On a mis témoignage de Monsieur le Président Salou Leymiro, on est président des Sénégalais d'origine guinéenne. On a dit que Sifi Dokon, Harekari Dowai, tout participe à émission directement. Notre le 78 116 82 38 Naton Youti donc et votre président Salou Leymiro. C'est que Sénégal lo wondon. C'est donc extérieur wondon, toujours le même numéro, 00 221 78 116 82 38. Naton, Youti donc et votre président, notre président, Salou Leymiro, le président des Guinéens d'origine sénégalais, Wombedo et Sénégal, et partout d'abord d'ailleurs. On crée association sénégalaise d'origine guinéenne, on a donc des idées, une stratégie, what donc petit
sonnaɓe ɓen e onon kadi duwiɓe ɓen ko stratégie honno pousse on ha waɗɗon on ɗon division déjà en deux parties. Oui, hiɗandi taw min bila mi ari Dakar ɗo miɗo tawede organisation et puis min komi responsable de organisation par ce que miɗo wawma taw avant tout assurande piiji buy hino waɗede hino rewede e mum répété peut être ko komi attori nanon min tun haray ko min e woɓɓe kono haray kaka mi rewi wona e rewtede par exemple parmi génération fewdiɓe ɗo ɓen fop ɓurɗo lan duuɓi momin ɓuuri duuɓi komin atti on tigui tegude concert ka stade Iba Mar Diop kala no forta hay goto yeddowo ɗum ala ettemi tawɗo yimɓe ɓen par ce que ko idée quoi an ka wonɗa ɗo hiɗa wawi wonde ɗo a tawɗo woɓɓe kono ɗa wawi heɓude idée yawgo waɗaɗa goɗɗum e ngo sengoɗa hari waɗaka ka caserne komin atti tegude toon concert guine hen par ce que ñande mi teguno concert on caserne ko 7 maestro o hikkitilan ɗon teggol concert mais min ɓe noddan ɓe landilan ko wonno mi waɗiri concert mi tindini ɓe ɓe waɗi ɓe ɓurinmi possibilité ɓe ɓurinmi moyen ɓe ɓurinmi sabu tawi ko ɓe woni e wadde kon no ɓuri doole ko woni e wadde kon sabu millier ji ɗin tawi joni fuɗɗino kon kamɓe si ɓe yeehi kamɓe ɓe hetta hara mi hettali fi on ɗum haɗi ɓe mari grand ɓe iwtirɓe ɓawa marɓe moyen ɓe yaha ɓe waɗa nehal e millier ji ɗin somi yahani da toon hara mi hettata par ce que sa yahi an ɗa mari 100 000 goɗɗo goo yahi kanko mari 100 000 okketeɗi sans compte de 100 000 ɗo yoɓata ɗin e an ko ɗi yoɓata ɗin tum marɗa haray na gotum heɓoton mais ɓe jattinmi jour ji moƴƴuɗi ɗin mais yeehi mais toujours par ce que miɗo yiɗi mi continue mi combata même si meeɓi jour ji ɗi moƴƴa mi waɗa komi faala wadde komi wadda équipe woɓɓe dynamique wakkiliɓe bon mais yeehi ɗon ha tawi en aroye par ce que mi anda siɗa andi tawi affaire dj ɓen kadi fuɗɗi wadde association ji ɗin piiji kadi fuɗɗi arde tampina yimɓe ɓen quoi pourquoi mi souligne peut être no wawa rawde an a anda wonno hara question ma oron ka hewtude ɗon quoi donc dj ɓen kadi ɓe mobilise ɓe ni ɓe wadde association joni noon kamɓe kadi kaɓe fuɗɗi wadde association ɗon combat ji ɗin tawi joni no ɗuuɗi koye nder ɗum ɗon mi yeehi mi waɗi concert caserne mi wi ɗon mi ari mi waɗi concert on stade Iba Mar Diop si enen communauté guinéen on ɗo noon fewtuɗen o stade Iba Mar Diop mo yiyata kala mo yiwɗa miɗo waɗide toon miɗo attimo wadde toon concert mi wata situde ko hombo walla ko hombo donc haɗi on tan ɗon ko structure hoorema wonna haɗi on tan ɗon ko on haldi fottide leymiro min jogui ko ɗum mi atti créde wadde concert mi waɗi concert mi addi artiste mi yehi caserne mi waɗi premier jour janggo mum mi waɗi deuxiéme jour on stade Iba Mar Diop pour te dire ay entrée ko 1000 francs ok a faami donc ɓayno yeehi ɗon ha ɗum ɗon feƴƴi premier combat ji atti wadde ɗin dj ɓen kadi ɓe mobilise ɓe waɗi association tawi association maɓɓe on ko pour ɗanningol yimɓe ɓen wona pour wallugol yimɓe ɓen quoi mi tawi noon hoore ande muusi mi ronki ande komi gera par ce que annduɗo no soñji e junngo ɓe annda tawi jama on no kellande ɓe ko ɓe woni wadde kon emilla reeni ɓe lorra yimɓe ɓen woni par ce que premier plan maɓɓe on wo ñande ɓe watta soirée na e goɗɗo waɗu ɗum kon ɓe non dj ɓen fou ɗo dj ɓe kala ɓe annduɗa no ɗo e on temps par ce que andi siko goto miɗo wawimo adresse ude kono ɓay ko fou ko dj ɓe fewndinoɓe on temps ɓen fou mi nani hay ɗum no wole ka plateau mon ɗo donc mais tawi création on ko innugol si tawi ɓe wadde soirée ta goɗɗo waɗu soirée ñande soirée maɓɓe kala marɗo maɓɓe radio ɓe haaldi wota ɓe jaɓa waɗande goɗɗo publicité andi ɗum ko doole noon par ce que ande Youssou Ndour sino mari concert hatta yaha waɗa publicité n'est ce pas tawi noon kamɓe ɓe wii ñande ɓe watta soirée nden sa yeehi ka radio ji maɓɓe na ya waɗ toon publicité ñande tawi ɓe mari soirée sa ƴetti dijejo animugol na yo jaɓu e soirée mo watta o ko dijejo influence ɗo tambo tan on tan ƴettata fi yo animane mi tawi noon ɗum ɗo wona ballal ko lorrugol yimɓe ɓen par ce que ɓe diminuya yimɓe ɓen woni quoi min ni ko ɗum won lekki ɗum ɗo min d' accord mi créé association mo annduɗa hoorema combata e maɓɓe mi créé ɓantal laguine ɓantal laguine mi adresse a hay goto mi ƴettu micro an on mi immi mi yeehi mi yoɓi mbuuɗi top fm ko radio ceerno bari mi noditi jama on fof cafétéria kala ndema président association lan soholma cafétéria mi adresse a hay goto notiɗo wo ko on mi fadi min kadi mi yeehi mi noti ɓen ɓe andalam mi andaɓe ɓe anda nodduɗo min fotti toon mo ɓe no arde no jooɗi no fadi noddani ɗum ɓay noon mi andi fof ari mi déclari noon ko min noddi mi déclari pourquoi mi noddi ɓe jaaɓi ɗon ɓe weltori ɗon min heeɓi ɗon inde nden partenaire jo ango yaltini ɗon ko innete ɓantal laguine ko min ƴetti nden inde ɓay noon min coalition minen kay min décidi joni dj ɓen wata min haɗude waɗugol si meɗen faala kala ɓinɗingol min waɗi guere ha tawi ko moko baɓe yewta hakkude amen noddi men moƴƴintini hakkude amen
kamɓe DJ ɓe ƴetti engagement ñande men watta soirée o ɓe fof ko kamɓe wonta animateur amen min waɗi soirée ñande wotere par ce que goɗɗo so gerda ɓe andinamo ɗon fota ɓe waɗi soirée ɓe ƴetti radio ji maɓɓe ɗin minen min waɗi soirée min jogaki radio ji ɗin yimɓe haali ka maɓɓe ari ka amen ha heewi tef kono no gerruɗon fi promotion mo ɗon promotion andi on sati kadi ko systéme minen kadi min waɗi andi kala ko fewndi a daara eno warra hay so a daari ka sénégalais d'origine kiɗen ko feƴƴi ɗo ko systéme sifa ɗum waɗi min waɗi ɗo concert ji kele ɓuy ka yahete men yahaali mais concert ji ɗin fof feƴƴi e jaam par ce que ɓe wi ko saƴuɗan wotuɗante a faami hina ya innu koko tawɗa kon tum watta sa tawi ko tawɗa kon no tampindema da an kadi kon ɗum waɗata par ce que kala ko yiɗa ɗo créa ɗum donc gon sengo ɗo waɗi mi souligne par ce que lan andi no wawa wonde ara ɓara tawano ko ara wata landade bon kan andi ko no watti ɗum. Merci, salut les Miro. Salut les Miro est sous région à un certain moment kadi mais salut les Miro ande kadi wala sous région. Ouais. Ko honno wonno problème exactement e wadi mo be jon jikko ci fu mu. Ouais. Mi boyi ya radio ji ɗin min na men ala problème hayange waddi émission men ala aucun problème mais non problème da ko mon say on gollidata non no wona ara wondo sous région hebata haaju yaha kamɓe kadi hebata haaju ɓe ara ya un problème donc min ni mi ɓooyi yaade radio ji ɗi min aucun problème men ala min sertu rek mais ko siko antum wowlaɓere ko waɗi kon so tawi na antum wowlata sa suuɗi a fanki wowlama e hoore ma no wawi wondere ko an quoi ok comme si fo wowlay an kadi a wowlay hara koko annduɗa kon quoi e sous région hay goto coalition yaaduɓe sénégal ɗo komin yaadi kon ala min yaadi ha goɗɗo anda komin coalition komin hunde wotere par ce que iɗa andi siɗa andi hikkingol goɗɗo yeeso sa hikkini goɗɗo yeeso heɓa e doole hay sanga heɓata doole mais anduɗo hikkingol goɗɗo yeeso mo rondiɗa o toway par ce que a muññoto fof jonnamo pour ma hikkiɗo yeeso on si heeɓi hay ɓawo ɓen heeɓi n'est ce pas par ce que ko yahu o ƴettanoya on o yilto artira kam on donc kono si yahama kadi ko ɓooyiɗe ɗen wo ko ɓooyiɗe wondude wo siko halduɗen kon firtike wondigal men ngal changey e si tawi kadi ko halduɗen kon firtike tawi ko ley iwri andi ne'ugol ɓiɗɗo no weeli fi kono ɓiɗɗo ne'u baba no metti fi ko ɓeynata so tawi bamma no aali ko ya ɗoftomo wallitoɗamo mais a watamo ne'ude ka mais noon bamma kañum si daari tawi ɗa ɓoylima wawma ne'ude par ce que piiji buy no jaranima o bantotoma o piyete o yennete o watte piiji ɗin fof mais an a wawata ɗum ɗon ka donc koko min halduno kon fof firtori gotum ha lanni comme noon ko halda kon fof firtike si yimɓe ɓe hunnata ahadi ko ɓe haldi kon ɓe wawata yaadude par exemple mi yeytoma ka raɓɓinɗagol ma min e sous région no min gollirayno ko des équipe miɗo mari équipe an hiɓe mari équipe maɓɓe kamɓe ɓe moni goldude ɓen mais wi ɗum sous région si min adday ɗo 1 million mi adday 500 000 min équipe an on ɓe adda 500 000 kamɓe équipe maɓɓe on si min gañi ke 500 000 mo ɓe ƴetta 250 000 ɓe ƴetta 250 000 mi hoota ka an ko min andi honto frais et dépense iwri min eɓe mi wondi ɓe min régla ton par ce que ko de association min mari si min waynodiri to nde ɓe régla haray min mi humpaka ko honno ɓe girdi mi anda honno ɓe addiri mbuuɗi quoi si min mi hooti ɓe anda honno mi addiri mbuuɗi ko min e hombo no wawi hara ko élément jo a jonnimmi fof kono ɗum ko si mi hooti mi régila entre amen n'est ce pas ko noon min woowi si perdi kadi 1 million ɓe perda 500 000 min perda 500 000 andi ɗon rewi lawol ka en tant que coalition n'est ce pas joni noon min yahi ha certain moment programme on change e fewdo kamen heeɓi bénéfice andi sa change programme a change mo ka perdi programme o change sengo hombo sengo ma ka sengo way mabɓe change e sengo an quoi kono change e sengo an par exemple min yahi min heeɓi ko mbuuɗi kamɓe changere sengo ma way min golli min heeɓi mbuuɗi komi wolta ɗo comme par ce que mi wanno ko satti fiwota goto yeggitu si min yewtuno ko satti fiwota goto yeggitu ɓe noddimi ɓe inni o ndemantam mi taw ɓe sownodira no wowira quoi mi woɓɓe no yaaka yaasi yewta arta yaaka yaasi yewta arta te min komi leader jo min komi wowa sownodirede hay président on ala programme kono ɓay min no yahe are tum ɓa komi anduɗo mi andi goɗɗum wowlete quoi ko wowlugol ngol metti fi ɓe wi min on ɗo joni en heeɓi mbuuɗi mais joni nano wowɗen waɗirde noon waɗirten quoi min e ɓe pourquoi fiyon ɗum
parce que no wodi seeɗa ko ñawliɗen si sala min na hande fuɗɗiɗe ñawlade mi ñawlanike en o ñawlanike goɗɗo go ñawlanike en sen ari ɗe yoɓude ñamande donc concert hombo no fami donc concert hombo no mi yeggiti ko concert hombo est ce que na Karim o sa est ce que na concert Karim o tan ƴini ko côté toon fuɗɗi quoi a fami minni d' accord min joni kono faalira ɗum womeɗen to min 3 personnes komin 4 personnes komin sendu men fota men okkora yimɓe amen luttuɓe minne ɓe nanowirɗen min sila mari okkorteɗo ko min andi ka équipe am sila mari senditeɗo ko min andi onon kadi siɗo mari okkorteɗo ko onon andi siɗo mari senditeɗo ko onon andi ƴette mbuuɗi ɗin sendon ɗino wowiri ɗon mi yaha mi okkora okkorteɗo am mi ɗala ɗaleteɗo am onon kadi okkoro okkorteɗo mum ɗalon ɗaleteɗo mum ɓe wi no joni komin sendu menen ɗon min fota min daara komin okkora luttuɓe min sen waɗi ɗum min komi perduɗo par ce que onon ko on tato e min yen sendu foten noon okkoren ɗimmoɓe am ɓen si tawno min kadi ko on daarno e an tato arɗen senduɗen fotuɗen d' accord mais si onon tun ɗo badiano onon ɗo Jama TV on woni on tato on inni onon e Saliou senden foten okkore yimɓe men ɓen onon on tato ko en foti aray kombo perdi il faut non landotoɗo kadi o juge correct aray kombo perdi sen sendi 40 000 en tato en nayo onon on tato ko hunde wotere mo ɓe ma on heeɓi 10 000 min mi heeɓi 10 000 e yeyi en okkoriɓe mi wondi ɓen eɓe wonduɗon ɓen onon haray on heeɓi 30 000 min mi heeɓi 10 000 ka okkoren eɓe wonduɗa ɓen e sengo hombo mi wondi eɓe wonduɗa fof joni ɓen ɗon ko hen okkorɓe kono joni enen ga taw enen ɓe mi sendidi mi foti ɓen onon ko on tato min komin tum yimɓe a luttuɓe hay goto tawa ko e nden sendore ɗon donc est ce que arayna min perdi mi wiɓe ɗum ɗo no wawi wonde lan dakori kono acci ha ñande perduɗen fuɗɗoroɗen ni quoi ko joni ka yoɓugol on tato aron sende yoɓen foten okkore luttuɓe perdi on ɓe wowli ɗon ha ɗa andi tun tato e nayo mi yewti ha mi sakkiti ɓe absettande ɓe sendi mbuɗɗi no duwaka sendirede tawi noon meɗen feƴƴi e concert men perdi 2 millions mi tu mi perdi 1 million min équipe an on si mbuɗi heeɓi ke nanon kadi duwa sendirede donc ɗon haala kam fuɗɗi mi tawi noon ko moko babo min ɓuuri hoolorde ɓuuri wonde e basade ɗum min continue y a pas de probléme min haaldi ko ɗum wattata hande kay combo basé no e haala kan non juste andi ko média wonɗen quoi kamɓe wonduɓe fof ɓe basino a faami donc kono min yeehi min yewti ha min haaldi waɗata ɓay ɗum noon feƴƴi nden ñanden président momin mari on président Malal kanko tigui noddimi e binde boutique o innimi joni nano wowɗen sendirde noon sendirde na ɗum falɗa andude ko président Malal attila noddude inni o ɓe yewti ɓe haaldi nano wowiri noon min sendirta guilaɗen en naɓi yeeso non finde ñande ok tawi noon meɗen concert momin yawtuno meɗen perdi ɗon o noddanolan o inni joni daren no guerɗen perdi ɗin min senduno correct saken feccere min ɗo ko dudumin discuti ha jaawo o on satari meɗen haaɓi kono mo wonanammi témoin o waɗo tawi men ka dambugal buti kadi min hiwrodirta men fof e makko o waɗo tawi men ɗon o feƴƴo tawi meɗen sattoda ɗon bon ɗum ɗon no tawa ko addugol premiére soutere mais ɓay feƴƴi ɓe sendirino ɓe faalira noon ɓe immoyi ɓe seeɗaɓe ɓe ari ɓe taylanka atelier ɓe erreur waɗi kono joni wattata si sala gordo garda ko andi waɗugol ko faala kon han para ara mawlama quoi min d' accord min continue donc ɓay min continue mais yeehi kadi même chose kadi aroyi watti noon joni probléme on andi on to woni coalition waɗɗo pendant 17 ans min miɗo ardi e 4 personnes an ɗa ardi e 4 personnes ko 4 personnes ma on commandiɗa ka joni watti ɓe ara yidugol e 4 personnes ɓe mi woni ɓen ɓe yewtida e maɓɓe pour yoɓe famodir e hoore am minni ɓe noon min komin woni responsable komin addi ɓe komin famodirte so on ari famodirgol ɓe mi wondi ɓen on itti coalition on par ce que on faala wadde équipe goto joni c'est à dire hara min mi fewjata n'est ce pas ete mo ittuɗa gabitanji mum wo o wirata ka na noon mo ɓe ayntata gabitanji mum ɓore min gerdi ɗum ɗon feƴƴi na ko landiɗa ko sendi men kon correct on tan no anko hombo e wondunoɗa non la mari élément ɓe personnel ɓe mi wondi hombo e wondunoɗa non la wondi e hala wondi Ibrahima Mali la wondi e Grallama Leymiro la wondi e Mamoudou Sall joni ko ɓen ɗon ɗo ɓe wonno yewtudude ley hettogoɓe ɗaccama non ɓe yahay sownoɓe yiide ɓe yewta ɓe yeetoɓe piiji a faami joni noon mi noddiɓe mi haɗiɓe han mi ronki no wonirɗen ha yiruɗon lan ɓe noon ayntide lan e maɓɓe miɗo ayntide on eɓe yiiduɗon ɓen min komi yiide e Malal en hayne an Aissatou Bari Bantingel no tawa kamen organisé ta ɗon goyi
kono ɓaynen an Aissatou acciti ko jungo mi wanno jungo maɓɓe ngon ha komin waynodiri ɗemlal ɗen heɓi wersude jungo ne an Aissatou ngon si jungo ngon heɓi bénéfice ɓe ƴettay ɗi andi ko fiyon num par ce que ko ɓe nayo num min mi ittali ko ɓe nayo a compreni ko wowlante noon ko fiyo haqiqa yaltu wona finanugol sarano ngon quoi surtout onon quand a yoni ko animateur siɗa sino yewtede tun koyo mandite ɗon exemple ko on woni correct e ko on wonna correct sifa ɓen ɓe siifa ɗum ɓe anda ko on woni correct e koyna woni correct ne an Aissatou bari no bokkuno ɓe yalti mais min mi lijental ne an Aissatou ɓe wersa e jungo maɓɓe gon ɓe ƴetta bénéfice jungo maɓɓe gon par ce que ko élément jo maɓɓe andi nunɗal ɓura ɗum ɓe ala toon ɓe gollata ɓe tawaka n'est ce pas ok ko noon min yaari han tawi so wono firtade joni noon dernier ko raɓɓinɗingol ɓayara e goɗɗum gonodi ko wolten komin addata ɗo lega min koto annene goto feƴƴini koto annene goto ɓay feƴƴini ko on woni mawɗo amen on ko wano gorejo malal quoi première personne ɓay mi noddama min ne o feƴƴini ko malal bari mi attinode par ce que fof no andidi men quoi min mo koto an feƴƴini on ni mi awa o muññinen mi ka téléphone mo Medina min jooɗi min yewti ko téléphone ɗo min waynodiri hino woodi ɓe mi haɓuduno goɗɗum nora ko à cause de makko ɓe fof maɓɓe ɓe ari ɓe hiwrime par ce que ari on sati wara exemple ono mi ala wadde publicité ɗo quoi woɓɓe goyno wakam ɗo haɗi ɓe fof maɓɓe min mardi probléme quoi mais ɓe fof maɓɓe ɓe ari ɓe hewrimi fatunde nden arɗo kadi landotolan entreprise ji ɓe sikka mo woɗɗaki walla mo jogui satalde mi woni ɗo han woni 4 jours mo Medina miɗo ɗo kamin hiwrodirno téléphone mi yiidali aneɗa andi noon mayde no waɗi affaire e min siko wowlutugol minen sous région hayɓe wondunoɓen fof ko biro makko feƴƴini min komin tun wonde makko ko sadaka hayɓe wondi ɓen ka sous région adi goto ala ɗon min noon min hiwrodirali fatunde nden comme wanoni rek e jeudi on mi ƴetti ɗo oto miɗo yawde Guinée mi yahi han Kaolack o noddilan téléphone o wimi ko honno woniri fi affaire lega on sisala min mo président ka lawol la yawde Guinée o inni bon a laatinayi min mo o inni arani heɓo yalde ɓayɗa andi concert on ga ko an hoolora min mo d' accord andi min ko fatunde mi heeɓi ko ɗum ɗon ko concert on ko min hoolora ko ɗum ɗon woni importance on n'est ce pas mi yehi fatunde nden mi arti min sous région haysi tawi hara ko wersugol fawanu law wowi wersude ara ko goto wersali fiyo golle marsu mais ngol lawol ɗon mi ari min mi ala mbuuɗi tawi meɗen halduno goɗɗum ɓe firti komin halduno kon ɓe ɗaɓi élément jo amen go ɓe jonnimo on programme komin halduno ɗum woni hon meɗen halduno min miɗo mari kam mi ƴettoy tan mbuuɗi ko malal wonannomi garanti politicien jo noddilan ɗo emin yewtere amen personnel o wi makko o ɓay mi yahi mi yaadi e jamago mi yaadali e makko donc o watala yawde wonanami garanti min ne ete min ko min kadi miɗo naɓimo ɗon miɗo waɗi goɗɗo wonanimo garanti min ne mo d' accord o wakkili ayntugol ɗon saabu on politicien jo min c'est pas obligatoire fiɗen haalde association nodduɗoɗan o ko be mi noddama ko min andi on to nodda e ma kami noddete toon a faami donc mi tawi o haɓilan fi ɗum ɗon d' accord min ne mo d' accord o ƴettano yallan joni ɓe noddoy mi noon reni yo koɓe gollu concert on ɓay ɓe andi mi ƴettoyali mbuuɗi mi ala mbuuɗi mi andi koɓe waɗiri ɗum ko fi tami heɓu mbuuɗi ɓe sikki concert on heɓay kalis andi no woodi ko sikkata Marseille quoi joni ko fi bloque gollan min ni joni ko honno woɗiri ɓenni non hay fi mbuuɗe sa ma paaki e tafa addani en mbuuɗi e jakka kam innuno men ƴettoye ɗon ko tafa ɓe naɓi ƴettoyi ɓeyni hay somi wersali kono ala probléme so min heeɓi mbuuɗi min senday no duwira noon ko andi moko ba nanta ɗum ka min ni d' accord min continue concert o miɗo andi ko honno mi fotata toon min miɗo andi min mi suuɗaki min miɗo mari poids molnaɗo e ko inneteno sous région kon sa fecci yimɓe ɓen hakkude Saliou Leymira ko feccere ɗum andi ko ɗamantata hoore mum kono ko golle ɗen jonata résultat min continue sownoɓe noddalam ɓe min gollu concert o min gollen kamɓe innuɓe no waɗi toon mbuuɗi ɓe duwa ka indela miijo min gollu ka ko kamɓe duwa hikkade yeeso golla ɓeyni ɓe ala yiwde miɗo waɗa publication e ɗum han Allah e ceerno bari hoore mum jenti o noddilan kanko o ari ha ka atelier am o inni boy ala e gollude concert o min joni noon min mi gollali ko ta dérange o ɗen sappo e goɗɗum goto gollal ta dérange concert golle d' accord monsieur le président ƴetten goɗɗo gono noddude allo salamu aleykum aleykum salam on jarama jam tum eɗo maake onno eɗen maake andi na Ahmad Tidiane on ɗamen depuis honto yo noon ɗamen depuis honto noon depuis Dakar site Batren
Dakar cité Batrin Wakam. Ayo. D'accord. Ara Jama TV no labiton. Jama TV no labiton teleon. Ayo no labi la meno tenta se kwa tenta se. Ah, Na don quoi. D'accord, inchallah. Mais régler mo nani. Okay. Ara ko no faalo ngana be duwol nan ke do. No, sona kono wonde kono mari important quoi, surtout ma ngende fulbe. D'accord. Ara ni ra do. Ara ko to nani. Modèle depuis Mali. Tidjan depuis Mali. Mali Yembere. Voilà, Mali Yembere. Ah, machallah. Ara Mali bien fo salmina ma nani. Ouais. Merci. Donc, Monsieur le Président, développer des... way kam séparation on parce que la ngandi très bien joni ka rabbinɗingol concert lega o mimmiɗa en tama mi gollano mo mais kamɓe fof kadi ɓe santiri mi gollali mo mais min gollugol en concert o namin tumari dole hande fof no andi DJ Diaw himeɗe wonduno bimbiye kikiɗe mo gollude 24 heures sur 24 si goɗɗo no gollano go ko saabu goɗɗo ne gollirde ko min naɓi mo e sous région mo gollude joni noon mo mari ko o gaynata goɗɗo go e goɗɗo go par ce que min mi ala élément jo fo mi mari ɓen fof ko élément ɓe gaynayɓe golle ko ɓe wonno e gollude joni noon si ɓen no gollude adduɗo ɓen on sa inni a dérange ɓen ara a dérange ɓen ɗon fof par ce que komin DJ Diaw o yahali toon fi mo yahi ɗaɓɓugol mbuuɗi tun no woodi komin yiidi no woodi komin hodiri so yahi e goɗɗo go sa a naɓi goɗɗo nokkugo sarde no ɗuuɗi yimɓe mais ɓe ƴettata naɓaɓen ko ɓe marduɗa affaire donc mo sikki noon ko toon tu marduɗon affaire o bonni on ton affaire mais affaire ji mon luttuɗɗi noon bonali andi on jokkay ɗi donc élément ɓe min mi gollali élément ɓe am ɓen kay landiɗo lawla inde on tigi na wowi ko min courage ta min naw tigi ndaaro sa yi toon ko arrangement golla sa yi ali kadi mi haɗɗama min helama ete ko gonga par ce que mi andi mi heɓata ko welatanmi mais mi waddali ɓe quoi golliraynoɓe saabu am ɓe deƴƴini ko andirta concert lega o moƴƴali ñande concert on tigi président o noddi men réunion ka nder stade toon o inni men wakkilo fi concert o min nimon o c'est trop tard si tawi marsali ha fe on to ɗoni 20 heures yoni haray had ɗum fof e wakkilaki wata ko wakkilade hande kay o wi wo surtout ko min o yeeti min nimo d' accord mi aynti concert on paari mbuɗɗi lutti nder ton min ko 400 000 men marno probléme yo mi yaw mi ƴettoya joni noon ko mbuuɗi ko lutti nder ton kon na 400 000 ko mbuuɗi buy c'est à dire a salantola 1000 francs mi salanoma 10 000 millan andi miɗo tawano e golla ɓe concert ji ɗin joni noon ɓay ɗon feƴƴi concert lega on feƴƴi haɗali min mi accompagne ɓe mi walliti ha programme on fof réguli hakkude amen e artiste ɓen fof fita won probléme parce que woɓɓe ɓen ko noon sabu ari mi yahi mi régli fof woni correct goɗɗo nanal haala lande me ñallal gotal ɓay lega e hooti mi okki ɓe mi immi kadi mi yahi ha mi tawoye président on min mi suuɗaki andi ko télé mon e wolde mi hewrimo ha moƴƴi mi ari min ni président miɗo ari ka ma o inni awa min par ce que mi anda ko on ɗum hanno signanoyami mbuɗi mi yaltina ete min miɗo woyi ƴettude hay million ji waɗa kono a yewtilam mi faami joni noon min mi yeehi fatunde guiɗe mi arti concert on ɗo o heɓali mbuuɗi so heɓuno mbuuɗi kadi mi heɓata kami ñawloyto ɗon mi ñawlaki joni noon min saliw miɗo faala kalis a jonnatalan o inni way min joni noon ko be mi heɓa mbuuɗi on joni ko nu falɗa min ne woodi komi faala organise ude fiyo mi heɓu mbuuɗi ɓay mi tawi concert oɗo mi heɓatano mbuuɗi o heeɓi kadi mi heɓali mbuuɗi a jaɓali yahen kam ñawloto ɗon kam mi woyi ñawlade ɗon mi heɓali toon mbuuɗi joni mi wonta mi ala mbuuɗi joni mi heeɓi miɗo mari solution ɗaɓɓugol mbuuɗi ko ɗum mi faala on ni wano honno min mi organise soirée on ni honno organise ta soirée min avant ɗa muto taw kala tawaɗo e sous région ko an tun si tawete andi ko mi wowli kon ko gundomi on e feññinde quoi o sitanimmi toon woɓɓe kaari noon min ne on tigi tawetake o wi kaari noon min ne on tigi tawetake o wi kaari noon min ne on tigi tawetake o inni min ne ma o inni a joni nde yewtere ɗo gastaka place ɗo joni arka suudu min ni leer hombo ko woni o kadi ko hande o inni futuro min ni awa mi hooti en futuro mi arti ka place an futuro tun kadi mi yehi ka makko oɗo no moƴƴanammi seedeji je Diaw min ni mo yo ɗow tan saabu moto on pour no yawira par ce que komi ferme atelier on mi yaha min mo 7 heures yo tawi ko atelier an ɗowtala nokku goo anda ko honto mais yeyi min jooɗodi président on mo jooɗi min nago yo martu président o landitilan fof mi wolanimo o wimi quelle façon soirée falɗa organisé mi wowlanimo mini mo noon anɗa tawa mi yettoma noon komi tawnirayma woni fewno mini goɗo wakkili
ko ɗum ɗon mi luttuɓe ɓe wonduɗen men ɓe wawata wadde ko mi faala wadde kon eto ɓe mi heɓa mbuuɗi quoi mi ala e muɗum mais yewti ha o inni d' accord o wakkilike par ce que ara woɓɓe hayno ka sous région ara ɓe annda ɗum par ce que ɓe nanay ko Saliou Leymiro to wonno e organise ude min meɗen haalde de président on ha famodiri mais o wimi joni ko honno mi faalira mi yeetimo ko min e honɓe organise ta par ce que min bila mi fuɗɗi organise ude sa yino inde Saliou Leymiro no gayna organise on woodi yimɓe ɓe mi mardi confiance ɓe ko ɓe woni gollande lan wallitolan ɓe rewɓe ɓe yiyata miɗo wondi wona sous région hollidirlan e woɓɓe ɓen woɓɓe ɓe miɗo andi ɓe fewnoɓe organisé to soirée miɗo andi capacité maɓɓe e qualité maɓɓe miɗo andi kadi a ƴettoyɓe ɓe golluɓe wata gollude min somi ƴettiɓe ɓe gollay no wodi jatigiɓe maɓɓe wonɓe gollude ɗo walla modibo e maɓɓe wata par ce que goɗɗo a anda e muso nelamo anda hono nelirtamo n'est ce pas min noon miɗo andi ɓe miɗo andi no mi nelirta ɓe e kamɓe ɓe andi nelowoɓe on bon mi yetimo ko min e ɓen rewɓe o wi joni mo wakkili kono condition yomi programme réunion o ya rewɓe ɓe minni ɓen mi miiji ɗon ɓay miɗo andi ko honno feƴƴiri to ɓe noddude yimɓe ɓe men wondi ɓen ɓe yewtude e maɓɓe ɓaawo an mi alamo e hollude équipe momi woni e gollude ɓen fof ha o nodda ɓe ƴewta kadi goɗɗungo bonanami par ce que nodi kam mi fokkiti o waɗi rendez vous samedi wo yaha e lendi Guinée samedi o aroy ka atelier mo jentimi fewn ɗo ni mi noddal debbo hay goto min rewɓe fof no mari touruji hay goto wata yaytade ko fiwata ɓe waɗu rencontre par ce que ko woni e yewdude yimɓe am ɓen komi faala kadi hollude mo heyɓe o yehi Guinée e hoore meɗen haaldi ko men haaldi ko mais min ko phrase goto waɗi so tawi woni mi sortimo Allah hinno jaari o feƴƴini no jaari mi nelimo radio ɓe yehi ɓe waɗi publicité maɓɓe on haldigal amen e président on ɓay ɓe arti bimbi o fotti mo weltimo e nanɗon o nanno émission amen on après président on inni sa waɗi go émission min mi nelama andi ɗum noon ko ñoore mi andi ɗum ɗon min d' accord ɓay o nelamo joni min mi continue mi nela ɓe quoi par ce que mi hésita mi hulata joni mi nela e ɓe kanko ɓayi haray mo e ɓaawo an ko bonnugol woni yeeso an ko menen haaldi joni min mi wata wondude on tigi o yiida e rewɓe o inna ɓe taɓe waɗu après min mi yiida e rewɓe meɗen haaldi yoɓe waɗu mi décide joni mi waɗa e compte par ce que komi wowno ɗo wadde yiide e maɓɓe komi waɗɗo komin waɗi kon fof mi répéto ala ko tawata koye maɓɓe mi fuɗɗi donc miɗo andi joni say noon président imminali ɓe anga imminiɓe kata adiwali charia amali goy ko min e président immini ɓe yiidoyi président e jaka weltora ko ɓiyay kon debbo on ari no weltora émission ko waɗi kon entre maɓɓe to mi tawaka tun o inni o debbo on inni o émission amen weeli labama o inni wonde manta min mi nela on goy joni noon min e makko haaldi men yoɓe yaw mi andi joni falamala joude cour sikoye ɓaawo an ko min tu woni e wadde siko menen wondi ko menen woni wadde mi ƴetta responsabilité mi waɗa par ce que mi joganaki hay goto lendi o e Guinée mi continue promotion sarnen fof huɓɓi ha wonɓe Guinée ɓen tigi huɓɓi ha kamɓe toon tigi ɓe ƴetti téléphone ji ɓe noddimmi nodduɗo ma no welti a anday oɗo no tawa Leymiro no wayi sissala gorgal min no wayi simi gayni lan occupé mi noddita e o mi noddita ala ka joɗɗen ɗo koko waɗi ko momma yetade lan andi ɗum no tawa ko téléji ɗin fof no noddude lan piiji ɗiɗi no tawa landiɗo lan ɗum laɓɓinanaymo ko ɗin woni nene mum quoi a faami séparation en sous région goɗɗo go si ari faala wolay ko faala min mi andi ko waɗi kon à partir de ça mi continue programme on o iwti Guinée o noddilan o landilan ko honno woniri minni mo e yiidi oɗo e lendi walla mardi par ce que min coiffeur mi wata yawde ka woni o samedi dimanche min haaldi men lendi mi yahaali jeudi o noddilan mi yahaali mi continue mi yahi mi waɗi promotion am mi continue mi waɗi programme amen ko on sati corona on arno soirée on laataki a faami donc soirée on laataki sa imagine enen yimɓe men ɓe ko welduɗa e goɗɗo o fayde o wallatama par ce que minen min yoɓayno publicité ji radio ji ɗin ɗo fof fi soirée on mais personne ɓe min yoɓaynoɓe ala invite ɗo min fiyo min yeeto jama on ko waɗi soirée on laato siko normal sa yoɓi ɗo 100 000 200 000 80 000 jama tv ɗo hiɗon wadde promotion ɗum laataki mais hule herson innomen modi ɓay ko ɗo waɗa hen ɗon publicité are yeeto ɗon jama ko ɗum haɗi laato mais so wawali ɗum ɗon onon koko min yoɓayno on publicité kon tun tawi kadi ɓe fof koɓe noddan kala kamen wonno wadde publicité ala mo noddalla lande min nani laattako yomin annonce hiɓe hawji annonce gol laattako firtike on c'est à dire jalugol ngol min inni ɓe annoncé laattako ɓe annonce laattako mais on programme amen ɗon mbuuɗi ko heeɓi ɗon ko no ɓurɗi concert ji laatiɗi fof siko sago amen ñande o min heeɓiray noon concert o laattako si tawi feƴƴiray noon kana hari soirée ɗo yoyde prévente non soirée on wi'umi non min Sénégal fo ala mo min jogani hay mbuɗu ala mo min yeehi biye non par ce que anni no soirée heɓre ɗum noon ɓuuri ɗon non ko systéme d' organisation on landi ɗum
système no men organiser non addi yo concert wonu laataaki kono noon men fof men moɓodir menen e rewɓe men sen nde mbuuɗi mo ɓe hotidi goɗɗum ka mum kono heɓirɗon mbuuɗe non heɓir mbuuɗi c'est à dire andi ko plan moƴƴina soirée o laataaki somi wowli on heɓi mbuuɗi joni way on yehi prévente avant soirée non ka kono heɓirɗon joni aucune prévente men yeeyani aw ko plan d' organisation on tout donc plan kadi wawi okkugon mbuuɗe on plan ɗon kadi no mara andi hatta mi wolamo par ce que gollira e mo mi gaynaali sagam mi waɗay kadi somi wowli ambadiane ɗo tawa organisation monsieur le président ta organisation dey non par exemple non tahulu ɗum fiiɗa jooɗi ɗo ko woni ka saare kon fof hiɗen andi ko woneten kon hiɗen andi ko watten kon hiɗen andi miɗen andi ko watton kon miɗen andi ko wolton kon min somi jooɗi kadi wala wawi wolde labina mi yaltaɗa ha gasa hatta mi yaha hurgo ka fi goɗɗo ko woli o labini ɗo o hatta o yaha hurgo ka ok bon on ɗon ɗum ɗon ko noon yaari joni noon kaɓe anduno ɗo joni mi hay président o mi sortimo président o yiltiti ko minen wonduno o yaha o yiitude ɓe o inni ko sali wonno e janfade ɓe jaɓi ɗum min mi tefa mi yetaki ɓe par ce que min mi pari e maɓɓe e on tan ɗon mi pari par ce que ɓe janfike lan joni noon tawi kadi rewɓe ɓe mi ƴetti ɓen pour golludugol ɓen wona rewɓe simple wona rewɓe tun fi innugol tun rewɓe no ka saare miɗo andi rewɓe ɓe ko saare mais tawi qualité maɓɓe on no dépasse qualité komi joguino kon d'accord machallah noddude allo allo oui assalamu aleykum aleykum salam on jarama en tout cas il est parti nodde tun kadi ka émission wawa yewtudude e Saliou Leye Miro le président des Sénégalais d'origine ghanéenne are ka émission mon Labay Poy donc haray monsieur le président ko concert mandana horma concert hombo waɗɗon onon e sous région tawata joni ko ma yalta sous région définitivement ƴettan taw goɗɗo noon arta en question allo salamu aleykum maaleykum salam on jarama nala toon jantuɗo nge jang jandum alhamdulillah ɗo manque honno c'est marque Abdoulaye Djibril Sow yetta soɓe awa ɗo nge jang jandum alhamdulillah meɗen nodda depuis Wakam cité avion cité avion awa haray ɗon andi monsieur le président ɗo iɗon teni fi maɓɓe non min tena fi maɓɓe de kono ɗo woynango conseil ka saare ɗo ka par exemple concert ji Legaba Bousdal eyyi nde wonde meɗen yaaha quoi par ce que tabaski passé mais yano quoi stade Iba Mar Diop awa machallah a wayno addaɓe artiste ɓen ko kanko jooɗi ɗum ka télé ɗo quoi hiɓe tawa e addaɓe artiste ɓen machallah mo make honno Saliou Leye Miro Saliou Leye Miro nam émission mo on no laaɓa moƴƴa no feewi quoi aray ko gotum nani inchallah eyyi ko ɗum on manque seeɗa quoi laaɓugol quoi ɗum on quoi image on quoi image o heedi laaɓugol na Wakam cité avion ka eyyi Wakam cité avion no manque laaɓugol seeɗa quoi d'accord inchallah haray mi rectifie nani eyyi ala probléme inchallah ko gotum merci on jarama boy donc monsieur le président haray onon sous région on waddi concert ji ɗuɗuɗi machallah mais ko concert hombo wadduɗon tawata hi vraiment si concert o lanni an Saliou Leye Miro a itta e hoorema e nder sous région définitivement andi ko min mi itta ko seeɗa seeɗa iwiri e hiɗa andi kala ndema julnayɗo si imamu yiidi e imam o jaɓi an a woni imam accu imam wonnoɗo imam o wona salli sa inni o wonta imam o waɗima imam a inni o wonta salli mo wowta wonde individuel wonta individuel par ce que aray niveau makko no ɓuuri ɗum train de vie tagaɗo ka tippi o andu tampere jokkima sina ɗum train de vie ma on avance mais o yiltotako e seɗa famude bilandema taga ɗen ko nanɗen hino inne ko nangue muti nangue fuɗi lewru ndum fuɗi lewru ndum muti en nanali nde kammu no inne fuɗi walla muti fino ɗo taway ɗum yahata arata n'est ce pas donc si tawi woni goɗɗo ɗo andi ko honno foti mo andi honno fotuɗa ayi kala mo yiwɗa fi mum no towi ta landu sino wodi ko gaynowo haaju takko makko sina ɗum a towata a wata towde hoore ma personne wawɗo towde hoore mum ala a faami ka nanɗa hunde no kelɗi o andu ko goɗɗum minen no min wonirno noon c'est extraordinaire si tawi woni ahadiji ɗin firtanoki par ce que min yaha min wowtodiri min neɓiɗi min famodiri min waɗay ko min gaynata ko min ala feemu hay hunduko amen kon tunnum c'est des millions finance ay millions hara min wowlu tun millions financete mais ko kabalier on wonno e yarde laawol si kabalier on noon a changi feere ala paaji ɗin koye ɗen watta e tappidirde
depuis ñande men organisi men perdi men yoɓi men fotitere yoɓugol men perdi men fotitere yoɓugol men perdi men fotitere yoɓugol pendant 3 fois men gagni ɓe inni men fotata heɓugol ko depuis ɗon mi andi ella waɗi d'accord way ɗawa ƴettude auditeur d'accord allo allo salamu aleykum ah ok il est parti ok a faami depuis ɗon mi fuɗɗi andude mi fuɗɗi heɓude doute hakkude amen mais pour yimɓe wowtodirɓe ɓe marɗo hakkille a yiɗata séparude yimɓeɓe rapidement par ce que ɗa andi neɓude ɓe ka sépari woɓɓe séparato min mi muññi quoi mi sikki awa comme waɗi yewtama wattata quoi mais waɗiti comme waɗiti kala ka wonɗa e yangade no woodi ko wonɗa e yanganade si goɗɗo ƴetti ɗum ɗon ha laaɓi pos ete hara ko an jeeyi min si concert nanganoma mi haalanama si président o men haaldi concert hay men consultata goɗɗo go ɗo men consulte goɗɗo ara meɗen jogui contrat machallah a faami d'accord e harte joni allo allo oui oui salamu aleykum waaleykum salam on jarama naala to yonge jam yettude Allah ɗo ma ke honno min Mohamed Diallo depuis Keur Massar Mohamed Diallo depuis Keur Massar ah d'accord ok haray ko félicitugol ɗum émission o nam no jara sami ɗo suuɗo ko min DJ Ceerno Bari kan ɗo woni wolde ka awa suka vraiment émission o nam oɗo émission o réussi 100% par rapport no Saliou waɗiri oɗo émission eno waɗirno ka Foli Média no machallah anni neɗɗo o wowlu ko waɗi kon wowlano waɗiri noon biski andi ɗon min fof min tawa ɗon min fof hari min e nder mum no wowliri noon haray ko noon o woniri o ala ko jaddi rukku hay nokku machallah a faami haray min komi landi ɗum bien sûr no action ji ɗi yaari noon hakkunde makko e sous région fof min hay fuy ko suuɗi an ala miɗo andi quoi awa a faami joni noon min komi landotomo est ce que mo waɗi pré hande kadi toɗo ka woni ɗo o innatake o accitay e honno sénégalais origine guinéen association makko a faami nam ɗum no c'est sûr kan wata accuɗo ɗo est ce que mo waɗi noon pré hande innugo waɗa e rencontre si yimɓe immike pour hakkude makko e président Malal ɓe moƴƴina ɓe hay si tawi ɓe waddata conseil ɓe gollide hara au moins social wonno hakkude maɓɓe ko hara continay kala heɓuɗo e haaju walla heɓuɗo nawnuɗo hara ɓe déplace to mo ɓeyi ha ndaaro yawoya c'est très important min haray kon question mi falamo landade est ce que mo waɗi pré ɗiɗɗo concert ji feƴƴina bastion est ce que mo waɗi pré fi ɗum ɗon ça c'est très important min haray ko ɗum ɗon quoi si ɗum ɗon no waɗi pré haray inchallah ɗum ɗon ko immete ɗum dare fi mum kisam puisque c'est très important hannde annanɗa hoore ma no wonduno fof sikki ko nene gotoɓe baba gotoɓe ala ko ɓe suuɗidirayno social ji fi jokkere en dañji fof no e maɓɓe num faami en tout cas au moins ko woni ɓe wawinude hannde kadi probléme andugol promoteur wata hakkude maɓɓe kono normalement ɓe foti hannde ara ka ɓe foti o ɓe hiwrodiray kala waɗɗo haaju invita oya yaada e délégation c'est très important kadi quoi mi sikki hay ɗum ɗo no foti hakkude maɓɓe enen guinéen on ka wonnen ɗo. En tout cas, la question elle est très importante. Aussi, l'idée est pertinente, doyen. Donc, Inch'Allah, mo jaboto ma question do émission on landude. Kono Ceerno Bari. Oui. Lundi arodo ko invité kala bay poy. Accio angari fi Allah. Lundi arodo hide en direct jama fono jentima fendo. Communauté Guinéen ko fop no jentima. E lundi arodo do ko Ceerno Bari woni invité ka Labay Poy Jama TV à partir de 21h. Si a ari ko a invité, si a arali ko a invité. D'accord, yalla newnuta ana janta on tigi no sellira famille on fo harano e jammi ara inshallah jabi. Awa d'accord. Inshallah, merci beaucoup ara mi no hedi non réponse on Salim mi weltani kam mi weltani ke makko wono Ceerno Abla e DJ Dia o jambinta pellelen e kala be anana hoore ma no organise de fewno do concert ji no ɗum moƴƴa kono yo Allah wallu en hewta e jam feƴƴa jam Allah danda en perdi mum puisque ko perdi ko nafata en fo hay goto men wallahi ko gonga way merci beaucoup aray en lendi on inchallah merci le doyen merci
Merci le doyen Thierno Bari ko kanko woni Top FM, Top TV. En tout cas, merci pour son appel. C'est le doyen. On a des questions qu'on pose, c'est très important. Et dans quelques minutes, on rappelle la question Thierno Bari. Mais jaabotamo quoi. Kono hara en avance seeda quoi. Ala non a yeggitaali de. Non, en arta e makko. Ko grande molna do noddi do quoi. Ko andudo kadi ko mi woni wolde do kon fo mo andi fo tawa. Parce que nde ñaawore ko mi woni ñaawde fi ko be inni be senda be wada différence ko. Thierno Bari no dari mo tawa. D'accord. Hala. Joni bayna dum don tun développer tan. Joni président. Voilà. Fi yow heña. On jaaboto question taf. Ko mi landi non. Concert hombo onon sous région organisé donc concert lanni ƴettuɗa décision finale joni accutugo sous région. Voilà. Iɗa andi ko mi sakkitode organise ugol ko 31 décembre lega. 31 décembre lega ba. Piiji ko feƴƴi avant ɗum ko noon na ko feƴƴi nde ñande kon koko feƴƴi avant ɗum kon waɗi ham mi décide joni wona accitugol ko be mi moƴƴina carrière mo annduɗa hoore ma si intérêt et importance ma on bonnama hara ɗa udditi guite ma ɗen ɗa mari capacité moƴƴingol intérêt ma on importance ma on a moƴƴinay. Est ce que fen ƴettuɗa décision accutugol a nodduno responsable ɓen hollutuɗaɓe vraiment har koyne wondi ha ɗo joni mi ƴetti décision ƴettugol mi accitade. Non, si, parce que hande sous région, hande sous région, il y a événement han noddama. Écoute, jamais. Écoute, koko landida do mi yetno kema. Minni mi miki mi yai haka président. Mi yetke mo ko mi fala wadde. D'accord. D'accord. Allô? Allô, salam alaikum. Allô? Allô? Ah, il est parti. Ok, a faami mi yetke ma ñande mi waɗayno programme on mi immina mi yahi hanka président o mais yewti aw ini gasata ka place makko ko be ka suudu mi yetimo ko mi faala kon fof kan a haalidi e président mo fof hikkini yeeso on ko kanko concerne yewtudugol e wonɗo o e wonɗo par ce que ko sa haalani goɗɗo goo ɓe naɓa e haalanal président ɓe susta wolde kono président ar holluɗaɓe ɗa fala waɗugol événement simi kala ko militant jo hollalmo ɗa fala accutuɓe écoute mi accitade hay fus mi accita parce que la jokki non acciti sous région non waɗɗa duɗal ma non mi accita parce que miɗo jokki organise ugol mi ari mi haalani président lan faala organise de goɗɗum hay goto bokkata si wona an si président no faala o nodda élément ɓe makko ɓe gona o élément jomen ɗo déclari ɗum ɗo awa n'est ce pas min de en tant que fewɗo ɗo komi président ɗo way notade auditeur jo bon min fewɗo ɗo komi président si goɗɗo élément jango ari holliri lan noon o wiyaali o acciti golle o wimo faala wadde golle sabu ɗum ɗo e ɗum ɗo si mi ronki solution mo mi waɗa mi nodda yimɓe amɓe mi yetoɓe oɗo no haalanimi ɗum no wadde hakkunde amen par ce que haray hewtama e am min hoore nden miɗo duwa yewtude yimɓe ɓen mi anda donc Saliou simi faami anga sous région on dogguidi ha un certain moment yiltiɗa a haalnaɓe ɓeɗa yiltade ɓe yi toon a créé structurement donc en fait ɗo gonɗa wolde en fait on ɗo ɗa acciti réalité on ɗa nande rumeur on min komin jooɗi ɗo joni jentolam ko noon ɗa wollide non wiwmi téléspectateur ɓen no jenti ɓay mi faalama wadde mi waɗali min miki mi yahi haka président mi yetikemo komi faala wadde komi ala mbuuɗi be mi ɗaɓɓa mbuuɗi par ce que ɗum ɗo waddi en o probléme ɗo waddi en joni noon ɓay a watamo régulde a jonnata lan be mi heɓa a kalilan kam mi heɓata toon mi moƴƴinde kam mi heɓata kono noon hay goto tawetake sina an si tawi ɗum dérange mo ko kanko noddata équipe on oyna élément jomen go formi goɗɗum ko on ɗum wiɗo ɓe yewta ha ɓe halda goɗɗum ɓe yeetomi si ɓe faala mais si tawi président on a yeetikemo kan kadi min yewti hawinilan o tawti men continue ha e lawol o waɗi ko sortimo o sortike ha joni o yeetake ɓe wondi ɓen o yiltitike o yeetike ɓe wondi ɓen wasi tawi woni min mi janfi ete min mi yetno mari ko menen wondi o yehi o ɗaɓɓi onnimo ɗaɓɓude ɓen toon fiyo ɓe welto par ce que simi laatinno komin haaldi kon ko min e makko waɗayno mi yaw ha mi tawi ɗum ɗon fof arrange n'est ce pas mi continue donc sa yeetike président association goɗɗum haray ala mo a yeetaki ka d'accord non ok ko gonga kana de toute façon non de toute façon on a compris gonga na sego amentula mi landi andi il faut de toute façon respecta ko wonɗa ko wiwmi sa yeetike président association on goɗɗum John Saliou ara a suuɗi goɗɗo John Saliou ɓay a wi sous région a créé a fuɗɗi gaɗugo concert ko concert hombo attiɗa waɗugol
premier individuellement premier concert min ko on soirée mo mi attino wadde caserne ɗum ɗon laataki après ɗum ɗon bimbi julde suumaye concert stade Bamar Diop mboma ça on a tous vu après kon ɗon min atti wadde concert si tawi woni ko concert kon ɗon min atti wadde à part soirée mo min eɓɓuno on oui d'accord en tout cas on ɗon concert vraiment mais faut mais yi réussite totale franchement manda kono salele miro rewnoɗon e ñande mais vraiment réussite total après ɗum ɗon noon feƴƴi on a vu kadi hari bus no faala addugol ɗo sayfon à Dakar sayfon Dakar bus woli fi mum Allah haaji rewi e jungo ma après avant concert on déjà men hinanno rumeur ji bus concernant salele miro no avant concert on ƴetti dongal nana warma est ce que o tonel ngal ɗon dongal ngal no teddi déjà caché sayfon non harno vraiment no teddi surtout que les conditions addi sayfon après concert on aussi mi nani événement programme uji bus soit disant salule miro dogui yahi Maroc yahi ɗo e ɗo nabidi en mbuɗɗin artani men on ɗon histoire déjà résumé oui ko nanɗa kon ko ɗum mi nani ɓa en fof ko saare ɗo wonɗen Allah waɗi mi yahano Maroc ko wona e wolide ɗo kon farla jentiɗo comme no wonɗa jentorde noon par ce que yimɓe ɓen ara tawanmi ko amme ɗen yewtude ɓe nayɗa Maroc min na ɓe awa wala noon ko atali amme wona yewtude kono haray mi anda honno mi woni Maroc se yettoɗo lan on ila Maroc haray ko minen wondi kono ɗa andi enen heɗen mari feere nde goto ala ko ronkuɗen feere mum wo ko hunde wotere ko aduna ɗo ko laamagol lagine kono ko lutti kon fof eɗen mari feere mum ko falɗen wo e créé ha ko heddi ɗen en créari ko fino laamoroɗen lagine a faami e lan andi le fétis ko tanmi ɗo ko mapini yimɓe ɓen e fi télé ɗum invitugol lan fof no tawa e concert sayfon mais ko alhamdulillah concert on feƴƴi e jaam comme no nanirɗa noon fof no falano addude sayfon sayfon wonno jiwo curbuɗo mo fof woni ƴamude ay jomuro jombowo on ɗon on ɓeynnayi mo feetuɗo ɓeynnayi mo mayraɗo ɓeynnayi mo ala hakkil ɓeynnayi mo watta dépense ɓeynnayi mo mawɓe makko ɓe nawɓe halal ala ko ɓe wowlatamo kono yo eto tun o jomba say o jombi o ɓeygu makko anday ɓeygu makko anday gorko jombuɗo mon ko honɗum kono a yahata ɗo ƴamugol mo jiwo mo fof woni ƴamude ƴamoɓe ɓen ɓe ara ɓeyna a o suka ɗo de c'est bon so par ce que si ɓeyni c'est bon ko an o yahanta joni noon kamɓe ɓe faalaɗa faala ko il faut ɓe inna badiane kelɗa jonnata dépense o jombuɗo ɗo tato nayo o seedi e mum wota yawka on mais joni noon an kadi etoɗa no jombira say debbo on ari o anda so tawi kono wawɗa ka c'est comme ça annon joni sali ko lawrol ngol natuɗa yaltuɗa ha ene sayfon waɗɗamo ni non min miɗo falama yeytade ko ɗum e nder nde yewtere si tawi woni enen ko tampini en ɓay enen e mantata goɗɗo ko ɗum addata e goɗɗo mantana hoore mum par ce que onon jogiiɓe média ɓen fop guinéen ɓen ɗo mi anda siko fi e waɗa e janggana affaire moƴƴa e yaltinanta goɗɗo ko duwa yaltinanede ko so heɓi ko yaltinantake e yaltinayi par ce que enen kaka goɗɗo yaltinande c'est à dire sa yiɗi teddungal ngal mi ƴettagal min jonne min wulata fi teddungal ngal sa heɓi défaite sa heɓi défaite haray fof haw jugol défaite on sinon sa yi goɗɗo golli ko gollata kono laaɓa imo gayna yo taw ha amantimo ɗum ha ñande noon o golli ko moƴƴa o inna ɗum ɗo no moƴƴa kono o moƴƴinta inna no moƴƴi ñande boni o inna no boni ko ngaygu ko c'est à dire ko nawligu quoi surtout yimɓe busnoɗo ɓe jogoto média hara ko ɓe nawlan ma ko ɗon nawlan ma par ce que mi artu e ɗebal ɓe waɗi plateau hara golleji ko hina toon hina noon animateur jo duwa wawude quoi mais comme noon wowluɗo inde ma waɗa suusi wolde inde makko en aroye ɗon hani heɓa seeɗa concert sayfon on ko gandal ngal mi jogino avant e yimɓe ɓe mi hoolodiri avant hande mi waɗino ko sayfon anduɗon ɓay ɗum ɗon ko sera mi waɗi piiji buy waɗama e sous région je suis responsable min o mo yiwɗa hara ko min wonde e wadde no innede sous région hara ko min noddata téléphone walla ko min yaltinta moyen waɗe ha para komi marɗo hakkille ne'aɗo needi okkugol goɗɗo valeur mi marta duwaɗo hendade teddungal ngal hendogal ko konko mi wowtuno ɗon ko ɗum kadi mi continue ɓay joni ko hoore am mi jogani e équipe an mi waɗani ɗum équipe an on ñawlanagol yimɓe a hoolotoɓe na ɗum ko hoorema ñawlantoɗa ka
n'est ce pas kala mo wonduɗa yawɗa ñawliɗa gollirɗon andu harayɗa hoolimo ko kanko andi sino hoolima n'est ce pas piiji buy waɗino ɓurɗi ɗiɗo e fotayɗi ɗino ɗo ko waɗi ɗum ɗo ko yimɓeɓe mi hawtuno faalaɓe komi faala e ko wayi noon ko ɗum woni e wolde ko ɗum mais mi waɗino sifa ɗiɗo avant nde hannde haranaka sayfo darugol artiste jomo fof faala an udi premier yaltiɗo tawi fewn ɗon sate afrique ko numéro 1 ko goto pet ɓuurimo o maynoɗo côte d'ivoire ɗo ko on non Arafat tawi ko arafat woni yeeso makko artiste africain ko mannequin ko marɗo doole hino ɗo DJ Diaw ceerno badi no jenti en min ko min déplacé e DJ Diaw yahi Côte d'Ivoire addoymo c'est à dire ɗum ɗon tun taw ko sayfon no ɓurti par ce que sayfon mi déplaçaki mais ɗo yawgol Côte d'Ivoire hade mi anda Côte d'Ivoire mais ɗum ɗon fof ko décision fi sous région falama goɗɗo falama koyo sous région waɗu tawi noon ko élément jo hombo wawi waɗude ɗum ko Saliou Leymiro deuxième mam corona ari ɗo mais waɗi concert men publicité ha hewti tawi ɓe men aɗen fof wata arde na corona astafirullah Ebola pettiyero men addaynomo Angola tawi on avion iwata Angola ara Guinée legamo men addayno on o bakota ko sina avion tawi noon Sénégal fermi frontière ji mum ɗin fof aérien e maritime e terre goɗɗo iwata Guinée nata ɗo joni noon men publicité ha luttimo ende 15 jours men ala artiste ɓe fayɓe ɓe yiwɗa wakam ɗo concurrence ɓe amen num kamɓe noon ɓe ƴetti Habib Fata ko eno Tamba andi kanko yawta frontière ɓe watti yawde ka radioji ka ceerno badi ɓenna bo minen noon artiste jo amen on hino Tamba ɗo goy ñande o faala o hewtay ɗo hoore ande muusi mais hino ɗo Diawo mi hersaymo fende min président Malal o ƴettu saku makko ɗi sakuji ɗi ɓe ño'ata ka ɓe ño'ata ɗon o ari o tawi mi ka atali ni o ferorimi saku o mi teɓɓiti min ni ko on ɗon ni oyni sina an yehi Guinée haray concert men on boni min ni honde oyni joni kadi hakkudan e waɓutuji ɗi mi juulata ɗo ɗi mi gayni fembude mo mi fembata ɗon woni yaw ƴetta pantalo goto waɗa ɗo ko an tuwa entretande ɗum ɗo ɗum ɗon na laamu makko noon ko compétence an sina ɗum o waɗayno kanko walla goɗɗo ko waɗa andiɗa hawtuda yimɓeɓe mo ɓe ko wawi ka o jonnimi sako om hino ɗo mi acci ɗon Diaw mi acci mo ɗon kamɓe mi acci ka atali mi ƴettoy pantalo mi waɗi ɗon mi ari ɗon minne ok mi paygo mo wonni ko la yawde Guinée o ƴettimi ka moto mi yahi mi bakoyi ɗan don to mi yaari Sénégal yahata Guinée ka laawol ɗon mi heɓɓiti mi noddi grand Diaw wonɗo Portugal miɗo andi mo andi Mali mais yewti holli min surtout wonɗo Mali min mi yahi Mali Bamako mi tippi mi tawi Ibrahima Mali mais e nder jemma on ɗon mi yiide e général jo mi moƴƴini carte d'identité ji aro ɓen fof mi immi mi feƴƴi Conakry mi yahi mi ƴettoy ceerno Mamadou ɗo e leeluma en mi addi ɓe Mali ɓe fof maɓɓe ɓe ari ɓe foti mi moƴƴinani ɓe carte d'identité Mali mi ƴetti ɓe Mali mi addi ɓe aka frontiére gouvernement Sénégal o nangi ɓe kadi inni ɓe feƴƴata ceerno Mamadou hay ɗe balɗe meɗen fillito ɗum mi yahi mi yiide e escroc jo arɗo wowlani ɓe on mi nangimo mi poñimo min tun e makko e fitare mais gerdi ɗo ha o inni dari mi dari oni kono falɗa mi inni artiste jo an on so yaali Guinée mbuɗe amen ɗi fof perda enen ɗo e maaye o yina joni accita min mi accitatama o inni no accita miyatama goɗɗum mi accitimo o inni ar haɗi ɗon men fof min ngulama haɗi min ƴetti ceerno Mamadou min suuɗoymo e fitare mi yahi o udditi sambourgo mi tawi hoorejo douane on hono hoorejo police on no jooɗi nder toon o landilan ko on ɗum minne mo artiste ɓe mari ɓen ɓe yaha Guinée carte d'identité ji maɓɓe ɗi fof ɓay ɓe yi ko kesi ɓe ƴetti ɗi quoi o yeetimi ko jelu mi yoɓata mi yoɓimo ɗon o addi auto police on haka dambugal ceerno Mamadou e yalti naati ka nder auto police min kadi mi naati ɗon hayɓe hoolaki min ɗo inde e yahay woɓɓe maɗen ɓe naadi en auto police en andaw to ɓe naɓata min ne mayi auto police on accompagne men ha min hewti ka frontiére ɓe itti leggal ngal min feƴƴi mi ƴetti ceerno Mamadou mi addi ɗo ceerno Bari no jentilan ɗo 3 heures du matin nden ñande mi hewti ɗo mi hewti ka dambugal Malal auto on gaari ɓe fof maɓɓe tawi ɓe fadilam mi tippi min ni Malal 1000 francs o jonnilam 1000 francs mi watti ka jiifa min ni yurni ka auto ɗo min na ceerno Mamadou ni o inni min na leelumani o inni min ne mbimbi mi ronki mi yeeyi mi acci ɓe ɗon ceerno Bari wala manti o dari ka Tumberetra o inni Leymiro ko ngol konngol tuminani mi acci ɓe ɗon mi hewti laawol ngol fof ɓe no takkude la machine ji no darde si Ebola nangalan hay hon sati hay Guinée Sénégal haɗi ɓe gaynali andude affaire Ebola si ɓanduma ndu no wuli ɓe enna Ebola nanguma pourquoi o risque ko hombo woni e sous région wawnoɗo wadde o risque ko yiɗugol gañagol on gañotoɗo ɗum noon sa gañimo a inni wonde man tan kanko o wawata heɓude walla makko on o wawata yeeyude ƴiiƴam makko ɗam ɗum ko yeeyugol ƴiiƴam par ce que komi wonno e wadde ka laawol ɗon kon koɓe wonnomi e takkude machine ji ka laawol ɗon kon haɗi ɓeɗo fof mo ɓeeno waali kamum si ɓe faljuno ɗon ɓenni Ebola no nanguilam ɓe warayno lammere fus machallah est ce que ɗum ɓuura affaire sayfo ɓuura une belle histoire en tout cas no attends ɓuura non ça c'est une belle histoire parce que ɗon attends ko mbuuɗi wonɗa e wolde affaire sayfo mais ɗo ko sacrifice miɗo yahude pays e pays mo pays mum
frontiére o no ferma miɗo yawde waɗa forode yaha moƴƴina carte d'identité ji pays goo adda yimɓe guine ɓe naada ɓe leydi ɗo ɗan jon risque no foti o général jomo mi jooɗoduno e minuit meɗen yewta fi moƴƴingol ƴettugol guinéɓe ɓen moƴƴinana ɓe carte d'identité mali adda ɓe sénégal so variwno ɗon non o inni a e jaka ko ɗum won ɗon e wadde o nanguimmi ɗan jon risque no foti 5 personnes carte d'identité mi wondiri an e kamilo hakkude komi julta kon 5 carte d'identité mi moƴƴinani ceerno mamadou en mi ƴetti ɓe guine mi addi ɓe waɗi ɓe malien e nder journée goto ɗum ɓuura sayfon donc ko wowli sayfon kon ko kabalier ma on falji ko kanko ne nde a dampimo c'est pour cela mais fewdo kabalier on falji ali goto dampali goɗɗo concert sayfon ko Saliou Lémiro e hembo o wonno non association sénégalais d'origine guinéen organise concert sayfon mais après ɓen no kabaye no tawa toon kabaye no participe wona kamɓe organise ɓe arɓe participe wona organisé de par ce que organiser tawti way hino organise a hino publicité de événement no yaaji événement ha ñande événement o gasata siko anduɗo événement o hay weeta événement goɗɗo no wawi arde tawe mais waɗi concert o meɗe wadde publicité meɗe wadde piiji ɗi fof kaba en ari ɓe heeɓi koɓe sohli e nder programme o ɓe waɗi participation saabu sohla maɓɓe on mais acceptani ɓe participation maɓɓe on saabu sohla maɓɓe on ɓe ari ɓe utilise sohla maɓɓe o minen kadi en utilise komin sohli kon concert o fii concert o feƴƴi kadi ɓe wi Saliou Lémiro doggidi e mbuɗɗin mais sa vidéo ko Saliou Lémiro filma ɓe wi hade mo continue mbuɗɗin o acci kabayen tawaɓe organisation ɓe ƴetti sako doggidi sako mbuɗɗina naati ka suudu ma est ce que ɗum kadi hayre ɗon haaldi si gaynama ha gasi ko goɗɗo e mon contatan mbuɗɗita wiya tawaka si on concert on gasi ɓaɗa kabaye naadu no mbuɗi mum nder toon certainement est ce que hayre ɗon haaldi si concert o gasi ko kamɓe doit contede mbuɗɗi gara anon on tawaka ma onon konto mbuɗɗita kamɓe tawaka minen mi haalda ɗum ko concert wonɗo yawɗo haka muuti yawɗo haka gasata arɗa participe uɗa règlement mo tawɗa on a watamo change règlement on concert on koye junngo ami watta même les sénégalais d'origine guinéen les femmes sénégalais d'origine guinéen walla wonɓe toon ɓen fo meɗen yewti ha wonde man tan contrôle concert o ni e ni kala arɗo tawa nder toon koye hoore ɗum ɗon o yahata mais kanta sa yeehi ha a muutike a yinniɗa addude goɗɗum ngo ko marsata wowtuɗo jaɓantama ɗum deuxiémement omo wonɗa inde no filme nanda ko Amadou Bela walla ko ɗuma ko minani ɓeyni no yaltini film ɗandi min mi andamo hari ɗandi ɗum ok min mi andamo simo tawa e concert kadi min mi anda min e makko ne waddani fi concert min ko nelal woni e yettinde am ko ñande men heɓuno haala ɓe indilan o no tawa e concert mo wersi e concert ɓay mi yeehi ɗo honno hôtel commandrege café de Rome min ko toon mi laaɓani mo min ɗandi min mi anda hiɗa tawa e concert ko wonɗa mi tampinde ɗo haala kon fof min mi anda ɗo tawa ka concert inde ma alaga participation ma alaga ko nelal miɗo yeeta pay kum an no arde ɗon o jonnete hunde kaaɗi ko dañande fuɗɗima toɓɓude yitere awa mi inni joni ɓayɗa nela a jonnaylam mbuuɗi 100 000 walla 200 000 walla ko andi ko non nelaɗa film ko wonɗa mi jonnude kon par ce que mi andama ko goɗɗo nelma ko nelɗo ma mi andi mais il n'a pas participé o tawaka e concert on o tawaka e concert ɓeɗo kadi kaba en ɓe aruɓe tawi meɗen wadde concert ɓe waɗi participation maɓɓe on a niveau maɓɓe joni kamɓe ko ɓaɗo ɓe tawi on golli golle buy est ce que on hollunoɓe ɓe hollonɓe min golli ɗeɗen golle ko ɗo tawɗon men so tawten men ko hoore ɗum ɗo ma acce men tawata men continue golle amen sa yii no haale tun hay fuy waɗaka ko ɓay koko haaldano kon waɗa si wona ɗum no woodi ko waɗe an badiano a jiɓaki ko waɗata si tawi goɗɗo waɗi ko on haalda kono après gasi on holno ko ɗum no wiwmi sa yii tawina ko haalda waɗa andi goɗɗo no yalta wuula ko faala kono haraɗa andi ko ɗum haalda n'est ce pas ndeɗa adda mbuɗi ma ɗen andi ko ɗum haalda min Saliou Lémiro mo ɓe wolta ɗo fimu rien ala komi waɗi concert say fon ko tawina ko duwa waɗede komi waɗi kon fof professionnellement ko ɗum duwa waɗede mi nannoɗe balɗem Bela komi wolirta inde makko par ce que wolnoyde Saliou Lémiro ha o neli jaawo o inni jaawo men haɓu par ce que min komi pullo min mi nanu olof mi nani goɗɗum ko mais ko pular mi moyni
kangay ka pulal mi attoto nande si mi nana ka kene parce que si tawi élément jo an ari ɗo ɓe invité mo ɗo en tant que animateur jon a woni eni koye ɗa hoolimo wonduɗa on awa min de mi torike ma wota yaadu e goɗɗo yahan hoore ma ko ɗum woni innugol jollam falama conseil de yaw seeda e ɓe wonduɗa ɓen ɗum na ɗum woni golle animateur jo ko aran ɗon tigi passé makko e arrivé makko e kon ɗum woni e wadde ka na ya tindimo ko no collaborirta e goɗɗo na ya innumo seedu e kaari wondu e kaari an badiane ala droit invite gollan innami seedu e goɗɗo ala droit invite gollan kadi innami yawmi wonda e goɗɗo ko marɗa droit ko landa gollan komi watta e kon ɗum mi faala e kon ɗum mi eɓɓi mais kanta invite gol DJ Jawina bo anda holi sali leymiro noon ko yawno yaade ɗon e saku makko on est ce que ɗon haaldi ɗum ɗon foɗaɗa e mo landade ɓay ko fiya affaire mbuɗi mais innugol mo min de siko mi womma a yahana e hoore ma si miɗo yaadude e jaw mo andi kon ɗum e yadanta si miɗo yaadude e jaw no andi kon ɗum e yadanta miɗo andi kon mi yadanta kanko o yahanali hoore makko ko woɓɓe on hewde pourquoi mbalet momi hibbi on o yeehi o nokkoyi pourquoi dis-moi pourquoi min miɗo yeehi feri mbalet o yahi o ƴetti on saku mbalet o wattimo kange sali leymiro he komi yara simi yaari goɗɗum hurgo goɗɗo ƴetti looti wattike taw on innutami huwodire goɗɗo c'est clair mi umi simi hibbi goɗɗum a yahi a nokki wota tindin min wota mi nokku nokkugo ade combo hibbi a goɗɗo go nokki par exemple bela jooɗaki ɗo wo hari ɓe rewa e reweteɗen fof fi min e malallo men seedira ko ɗo wuuli ɗa jooɗi ko an e makko aynata ananali mi nanata ko miɗo to an jooɗoɗa e makko ronka nande o wi ɗum ga wiyali non ɓaƴan na noon so inni on waɗa e laaɓa e poyi o gattoto laaɓude onon ta hulu écoute ta hulu badiane wi umi wi umi ko DJ Dia o invita ɗo bela o innali hari kanko mo jokki ko ɓe jokki ha min e malal men seeɗa o wolal ɗum kam ɗum a plateau mon ɗo ok a joni mi wolante kay goɗɗum gomi dara siko piiji ɗi fof ni accitali hakkille ma e mum par ce que siko noon sa accitali hakkille ma e ko waɗi kon fof haray a wata wonde a wata wadde émission laaɓa e payi andi déjà ɗo attends émission en yewtay fi passé Saliou Leymiro e ko waɗi ɗo e ko Saliou Leymiro ne wadde ko ɗum ɗon watten développé maintenant si tawi par exemple bela ino mari probléme non min ala probléme bela ɗum ɗon ko hors émission o non ɗon ko honɗum waɗayno andi kon waɗayno ko ñande bela wowrayno landotoɗamo kan kadi si meɗen mari probléme joni Saliou nanen ceerno mbaɗa ande ko woni important o wi an e jammalal hanker ɗon gollodude hiɗo naɓiɗi kadi moƴƴa o yahay haaju ma an kadi aray haaju jammalal mais fewno ɗo ɗum ɗon fof ala e wadde est ce que no woodi possible e ko honno kadi wonirta an e Saliou an e jammalal jooɗoɗon moƴƴintinɗon hay so mo ɓe yata e concert oya mais kala ko heɓuɗa andina jammalal kamɓe kadi wona noon est ce que ɗum no hayno wawi wonde réponse ɗum no woodi hara no laaɓi pos kono onon inne ɓe waɗa émission laaɓa e poye ɓen si won tigui ari ka laaɓi inno no laaɓi so won tigui ari kadi na an wona e accusede il faut pense na an woni e wolde komi woni e wolde an a nunnayi ko waɗi kon ta hulu goɗɗo ala non so tawi mi tawama joni fadolan par ce que min mi jentoto émission ji sifaɗi e radio ji go jani émission ji jani mais sa landike ɓe koɓe andi ɗum ɗo waɗi ɗon ɓennete hi pour ya heɓu no feƴƴira ko woni o koni koko wowlete est ce que famude ko ceerno bari landi kom c'est un leader doyen mi andinama taw ko anda ceerno bari mo andimi miɗo andi mo haɗi mi anda malal en simi sifike ɗo goɗɗum go piiji go passé kanko mo andi ɗi hara malal en andaɗi ko animateur jo an wonnoɗo lan animande soirée ji woni ceerno bari omo yetta himo tawa e animateur ɓe attiɓe animode ɗo ko ceerno bari DJ Salam DJ Malaɗo a faami miñirawo DJ Salam on fiƴƴinino ko ɓen attano andede ɗo animateur ɓe siwɓe ko aynateɓe no anda ɓeɗo fof buyno initaɗe ɗo DJ wona ɓe DJ ɓe denaɓe animateur ɓe koɓe jokkaynoɓe animateur ɓe jogo bafulji animateur walla ɓe yaka genteji walla kamɓe woni rendotoɓe bagage ji ɗin e animateur jon ça fait 2 minen ceerno bari na 10 ans na 15 ans ɗi radio ji fof taw meɗen animude menen e maɓɓe bon so landike ko landi ɗo min innaymo ɗum no wawi wonde cd mum no wawi wonde ko probléme goto won nder toon probléme mettuɗo fi probléme ko wiyete ndimu kon buy noon mo nangodirɗa inne komi dimo mais ko andugol ko noon golle dimo woni probléme
min moko baɓe Fouta Diallo fof ari noddira yewtidi am fi min e malal yo min yewtu min tumbodiri ha min yewti min haldi wonde man tan micro no laaɓude n'est ce pas bon min haldi wonde man tan min yewta min wona hunde wotere yewtama ha innama komi woni payko yomi déplace ha mi yaaka malal yomi ƴettu kadi mi wondi ɓe mi yaada e mum ka malal mi convoque ɓe mi wondi ɓe fof mi yaade e maɓɓe ha ka suudu malal wona e salle wona e stade wona e bureau goɗɗo go min fottoy kaka makko kanko par ce que l'encontimo c'est mon grand frère mi asirama taw hunde wotere mi jaɓata yiɗutude momi yirini aduna sifano mi yiɗi malal no hari on ɗon goto heɓata ɗum e jungo am hande kadi mi yiɗete kono si mi andike ɓattike kam mi yiɗno malal ɗon tum mi ɗoytay goto heɓata ɗum ɗon hande kadi mais mi mooɓi équipe pan on fof worɓe ɓen fof min rewɓe ay goto ta jokkan par ce que rewɓe no ɗuuɗi haala no ɗuuɗi probléme entre maɓɓe toon goɗɗum koko annduɗa goɗɗum koko anda kamɓe mi tawi ɓe mooɓi rewɓe maɓɓe ɓen fof mi ƴetti équipe an on mi yaadi e makko baɓe mais haka suudu malal mais non kaminu no assalamu aleykum mi ƴetti jungo ngo mi salmini kala wonɗo toon mi jooɗi makko baɓe hiwri laawol haka wonɗo salihu leydi mi wowlali ɓulma gaala ko fayɓe malal ɓen kanko ɓeygu makko neli paykun ngo ari memmini gere e hoore paykun kum men wonde piira yennidira ha ka won ɗo min mi wowlali taw hay jarama mi wowlali andi ɗa wawi hersude neɗɗo ka hulɓini fiyon ɗum mi yaw ɗon ceerno bari ono tawano ha joni hay mi innali gaala fus mi wowlanaka mi wowlanali goɗɗum ɓe hiwri ka lawol ɓe waɗi piiji ɗi fof hay fus mi wowlali taw min sali goɗɗo anda ko mi wuufuno ka makko ɗon ko ɗon min yenna min ɗowtira hoyre a yilan min Badiane mi senni Allah e komi julta kon ko télé mi woni ɗo woɓɓe ɓen koɓe ka amen wonlan e daarude waɗa ɓe andi kon ɓe woni mawɓe an si en haaɓi ha hewtoy ka kammu ñande tippuɗa teppere an kama bani adama wawɗoma yennude ɗon a heɓatako kama ka suudu am min on tagaɗo wona ɓeygu wona nene wona baaba wona noon feere arɗo looti par ce que hari fayɓe luttuɓen ɓe huuli ɓe sikkude si min e malal min yiidi aray ko tremblement de terre aray kamɓe aduna maɓɓe boni c'est pas ça ɓe anda ko addunomi ɓay ha joni mi wowlali kam yinno assalamu aleykum hakkude e tagol an ha joni mi wowlali joni noon kamɓe ɓe jooɗike ɗon ɓe memmini gere fottaɗo gere ka mum on tawi mo weltori gere on pour makko e jakka mo mari élément ka suudu makko goɗɗo no mari élément ka suudu mum ko ɗum ɗon tum min mari probléme de min mi yahino min mi naɓanoma fadolam mi naɓanoma han ka suudu makko ina ka yaaside ina nokku goɗe ko kamɓe memminɓe toon gere ha yenni men ha min yalti men ari yewtaka ɓen ko kanko wonduɗo e ɓen on mari ko lande o question wona min kanko wedditiɗo ha tawi yimɓe aray ka nder suudu ma yenna arɗo kama mo yennali mo wowlali hay fus ko kanko mari on ɗon question mais si tawno hara ɗum ɗon waɗano milla mari question hara komi jabotono ceerno bari par ce que ceerno bari ɗum wawi régilde ɗum par ce que c'est des partenaires min naɓi di ko ɓooyi kono noon ɓay mi yahino ha toon ɓe mi wondi ɓe yennama woɓɓe tappama kurfeñ ɓay min mi ala ɗum ka suudu an tagaɗo arowo ka suudu an tappa arɗo ka an on heɓotako ko ɗum ɗon jakinimi ko ɗum woni komi anda sa yi noon ko anda ko andu ɓen sifantoma le reste tout miɗo andi par ce que mi ninnanoɓe mi yahu mi yeehi ha mi yiidi mi yaha fiyo walla fi concert mi yaha fiyo walla mi organise o organise ta goɗɗo organise ta ɗo komi wawata organise fadi ma miɗo yiɗi organise fiyo ɗum miɗo tippi kadi yiiɗi miɗo andi kadi ɗo wawi kadi simi ala hay buuɗu concert mo yimɓe ɓe ittanta ɗo hunduko am waɗa e feccere makko. D'accord, monsieur le président. Voilà. Bien entendu. Allô? 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 Ah, il est parti. Bon, avant no miɗo yeggita accami huuro rewɓe par ce que nayi wolɗa ɗum ɗo en rey ka fin inchallah ka fin d'émission ka fin d'émission no andi ay ɓe mi woni wondi mi faami ka fin d'émission ɓe tan largement hiwroɗa awa sivete o nani mi hiwroy toon de ok haray saludemiro en haray ka concert ji tabaski aroɗo onon gaddeɓe artiste ɓen communauté on consommeɓe culture ɓen surtout ɓe wullitike saabu on noon 3 événements ñalande wotere fi kele communauté goto onon gaddeɓe artiste ɓe est ce que il n'est pas temps ko joɗɗon yewton famodiro hakkude mon mo ɓe anda oɗo événement accidemo e kaari oɗo kadi accidemo e kaari par ce que hewɓe concert ɓen ko goto woni yawde concert ɓen woni guineɓe ɓen est ce que ɗum no hewtali si feere mum heɓike no moƴƴi bona miɗa andi probléme men on aranaka concert tum ene musidɓe men ɓe
hiɗe woniri ka saare ɗo no hawnori koko watta ɗo fof komin tawa men tawa ɗa andi min sa watta nila yam nokkeli boy e yetalan ka inne denanata ton yimɓe ɓe yaha ka fottete toon ɓe waɗa réunion ɓe wola fiyam yimɓe ɓe nden wiwa ka IFDG ɓe worora ɗon fi Saliou Leymiro woɓɓe nden wiwa Laylatou Qadri ɓe worora ɗon fi Saliou Leymiro woɓɓe nden wiwa ka réunion ji worora ɗon fi Saliou Leymiro mais min sinaka concerne mi aɗum tawide miɗo yaha et pourtant miɗo gollude golle ande miɗo golludude ɓe mune gollude ɓen mais hiɗen ɗuuɗi ko innete ko yi'elan ko haɗi e feppugol fof ko faali yi'ede ko haɗi e laamagol fof ko faali yi'ede si min hikkinima yeeso an ko ha goɗɗo wola inde ma tout sagan ko ya martumi goɗɗo yammi hay sinon an fotino hewnanol affaire on ɓe ya yilto organisation men nokkeli bus wonde ko client ɓe ma yiltoto ina joni min organisé hay sa ƴetti ɓe ɗo fa moɗiri ko kadi wonda yiwde ɗum no waali feere deuxièmement sa heeɓi ɗo valeur a yanguike ha a andama a yiye woɓɓe no moɓodirɗa hara ɓe ignoruma an si ɓe ignorima an ɓe nano ɓe hawti walla ɓe welti walla ɓe naɓidude joni noon si ɓe waɗi ko ɓe watta kon tawaɗa mari feere waɗugol sifa ɗum si ɓe ignorima a ignorata hoorema andi sa tawnaka a waɗay ka par ce que a wonta a tawaka a wonta a tawaka aɗa wawi waɗde a watta mi joni ɗo par exemple Jama TV so jettiɗo animateur ɓe wonɓe gauche amen ɓen tun addiɓe ɗo si ɓe animude ga harayna Jama TV mi reeni mi wiya algo Jama TV exemple ƴetti quoi so tawi animateur ɓe gauche amen ɓen tun kamɓe woni animude ga haray miɗo andi ko concurrence amen woni ga wona ɗum wona média amen exemple quoi ko noon nokkeli bus mi jonnete exemple o affaire Laylatou Qadri innete ko fi yimɓe ɓen fof ka mais a taway toujours no woodi jeyni ko kafu ɗon kon joni noon si yahi ha muusima ɗa mari feere ko ɗum addata ɗiɗi no laaɓanma ko arata kon simi waɗa e Laylatou simi watta pourtant hari ɗum ala concurrence ka si tawi noon miɗo mari kam mi tippi goɗɗo waɗa ala yeg miɗo faala e goɗɗo waɗa yeg miɗo mari feere e goɗɗo waɗa yeg mi waɗata joni noon si mi waɗi ɓeyna yimɓe ɓen duwaka wadde ɗum ɗon e orke ka suudu mon a noddaka a wawata wonde kadi a mahata suudu ko nata c'est à dire marɗo feere andi ko watte ko wota waɗu accama ko marɗa feere sa wadde accama ko nde wotere deuxiéme fois ko yon waɗi ɗum koko wiɗa ɗo pour yo yimɓe ɓe yiidu ɓe yewta ɓe waɗa hunde wotere ɓe golla no wawi wonde kono ko ɗum waɗirta ɗum ɗon komi innuma nanen kon ta ignoru ne'ugol mawɗo mum ɓuuri mettude fi ne'ugol ɓiɗɗo mum minen min hecca fof mais ka culture no wawi wondere meɗen addi ɗo yimɓe bus wadde piiji ɗin fof kono min hecca fof e duuɓi hayso miɗo addi yimɓe ɓen fof ka culture walla miɗo ɓuuri yimɓe ɓen fof wadde piiji mais miɗo mari needi andugol o no heccimmi si goɗɗo no heccuma na ya jaɓu ɓurdemo est ce que non joni le Sénégalais d'origine guinéen vous êtes prêt e fottugol yewtida e promoteur ɓen si tawi woni si min yewti haray meɗen Sénégalais d'origine guinéen no reeni hoore mum e nder kona yewtede kon meɗen wakkili ko woni min wata wakkilade koka hunde ka yewtete tawata koko bonnata affaire Sénégalais d'origine guinéen ka yiwɗa hoore ma a jokkay ka yiyali hoore ma a jokkata e saɗa famude par ce que miɗo wama inde Sénégalais d'origine guinéen andi joni si fottama tugalal be koyo ande koko mbiyende kilo gal jonne ngal ronde kiloji maggal o sa ƴirni noon a ƴetta e tugale ɗen noon haɗa ɗe fotta kiloji a rondiɗe ko ɗe fotta kadi arrange tan ngala ngal sortoto ya rondana hoore mum par ce que wonde ɗa ɗuyta hoore ma fiya yaadu e ɗimmo ma haɗa ɗa gayna haɗa ɗa mari feere fof esa fami exactement voilà allo allo salamu aleykum maaleykum salam rahmatullah no marsude hiɗɗe jang ƴettude Allah jonɗo ma ke wonno Dj Bella Jooli DJ Bella Jooli lon fo hiɗa jang no marsude ɗon e jang no émission o ƴettude Allah meɗen e mum hande ko Saliou laaɓay poyi hande ko Saliou Leymiro président sénégalais d'origine guinéen woni invité miɗo waɗi face à face e télévision o aw machallah mi hewti andi ɓay hari watinan voyage nam kono on ti hewti alhamdulillahi awa no waɗi ko falla yewtude e Saliou Leymiro mi faala yewde ka laaɓay poyi ɓay émission ko enen jeymo nam
andi émission laaɓa poye normalement si tawi no enquête on tigi ma haray o tawe o wona présent ka émission ko ɗon émission o laaɓata poyi par ce que ko ɗon o émission ka Jama TV on ko o laaɓa e poyi mi nani émission o mi heɗike seeɗa mi wawali jeɗade fof par ce que par exemple warɗi lallotade et tout ça mais no woodi piiji goo haray entre communauté guinéen on no hulɓini entre mais surtout enen wiwɓe ko en acteur culturel ɓe ɓen par exemple hannde e piiji buyno jinɗe saare nde ko enen enen wonɓe wadde joggiɓe culture ɓen ko enen woni bonnuɓe ko enen woni bonidirde ɓeeɗa ara haɓɓito moƴƴina e ɓeeɗa donc ɗum ɗon hannde ka émission laaɓa e boyi alhamdulillahi no inviteɗa masali noon yo duwano hara miɗo tawa mais quand même kadi Badiane sa yawna informude ɓay vraiment mi heɓno depuis e 20 heures non Bella oui. En fait émission wona fi na compte rendu ko juste fi yewtutugol e moko bajo anden ko réellement ko honno feƴƴuno ko honno kadi on tigi faala waɗude à l'avenir mais c'est pas des compte rendu c'était compte rendu hara mo ɓe no mari numéro on tigi ma hara mo ɓe no andi on tigi hoɗiri compte rendu wona hors de la télé au fait ok Badiane ina anndi si tawi ɗa faala moƴƴitinde hakkunde yimɓe compte rendu waɗi o so anndi ko temmere nde wonɗo sina watade compte rendu a wata kadi wodere ka annda ko ka sa wi émission laaɓa e poyi on émission ala sama kala e makko dey ko kala arɗon koye laɓɓi poyi ko duwa kon si tawi y a un problème entre quelqu'un e kanko wona gros bolman comme no haɗɗen émission laaɓa e poyi ɗon c'est pas question compte rendu ko woni tun noon si tawi a ñaaway a ñaawi ta sari e sengo tun ko ya ñaawu ka duwa ñaaweede ɗon e sa fami foyi wonu en hunde wote eceɗa comprendre donc hannde ange min si y a un problème entre menen ɗiɗo si goɗɗo noddima a wooli feere o noddila mi wooli feere est ce que so fottinalen joɗɗe yewɗen est ce que e wawa moƴƴintinde joni Bella andi émission o a tardi piiji boyi émission o lanni fayda inchallah en watte kadi émission ngo hara ko haayda jooɗi ɗo e goɓɓe ko kadi nani ok donc monsieur le président hari émission on ko 1 heure de temps e lo gandi konngudi ɗi mako toon ɗi radio ma vraiment heno faala nanugol huutere kadi fi mum en waɗi 1 heure 35 minutes donc ɗen wawi kadi jonnugol dernier mot fi hande certainement en watta kadi émission go hara c'est différent de laaɓa poy inchallah ok joni Jama TV kadi joni min taw avant tout mi nani min la waɗi pré waɗugol émission min e Bella en DJ Bouba en harɓe fof ɓe jooɗi ɗo ko ɗum ɓurannomi y a pas de problème monsieur le président attends on ara a waɗa e promesse mere point ɗe important jammalal kaka tooliɗon ɗon ɓe tooli min ɓe jammalal ɓeyla mi nodday Saliou Ley Miro noɗo face à face Saliou Ley Miro jammalal est ce que il est prêt ɓe wilan kamɓe hayso ko 2 heures du matin mi noddiɓe ɓe ara waɗon émission est ce que Saliou Ley Miro no waɗi prêt fi waɗugol face à face kamɓe e jammalal min na plateau en direct acca hakke mi yetoma wona jammalal tum non fado mi yewta oui ou non ɗum aroray to oui ou non wiwmi ɗum aroray to andi so mi woli ɗum ɗon tun haaɗay la waɗi pré waɗugol kala ndema Guinée wonɗo Sénégal ɗo face en face kala wonɗo wona jammalal wona goɗɗo go la waɗi pré pour tout le monde avant tout d'accord bon ko ɗum waɗi somi innuma DJ Bella DJ Bouba goɗɗo goo sey falɗo e waɗa émission y a pas de problème siwti ɗum ɗon mi landoma an invite ɗon so yeggitu so tawi no woodi ko faalaɗa e laaɓane ara landakilam ɗum ɗon no feere deuxièmement si tawi ɗum ɗon gasi
mi hiwroɓe mi wondi ɓe mi andina jama on kadi min Saliou Leymiro miɗo waɗi pré yaadugol e kala faalaɗo yaadu e am ko woni mi jaɓata ko yeeyede doole ka doole duwaka yeeyede ɗum kone fof bon mi toroto yimɓe men ɓe yoɓe ɓurtu wattan deyla ɗen bonirede hara ko hakkunde men woni harana goto woni arde bonnanayi o mo be sikkugol ko kañum tun sikka ɗimmo mum o wona hay fuy on ɗimmo ma o yaada e goɗɗo yiyoya tawa ko o goɗɗum an yaada e goɗɗo ɗimmo ma o yiyoya tawa ko o goɗɗum joni noon o fof mum o woni gabitanji goɗɗo on o wiiray o yaha onon on yahata on fof ngala gabitan haala kam on e wolde ko nanoyal par ce que ɗo gulɓinani en ha e wawata yaadude no laaɓiri e wawata weldude no laaɓiri par exemple min komi wone wolde ɗo joni komin e président Malal en sous région e wonduno andi mi wondi 17 ans kala sifiɗo ɗo ko goɗɗo wawi sifade ɗo o a wata waddude goɗɗo concert goto walla ɗiɗi mi wadda goɗɗo concert ɓuuri hay min mi anda ko jelu na 20 na 30 yetɗalan ɗa andi goɗɗum komi anda e on tigui ala komin ɓuuri andude n'est ce pas kono ko taw ko woni wo ko woni ahadi firtatake haldaka firtirtake no firtira o na ɗum bonnay goɗɗum mo sikkuɗa kadi goɗɗo no ɗoftoma ha sikka o gaynata hay fus hay wofonde wawata fusude hara haɗi o fusa wofonde ko fi an ya fusu boofo hara ñande yeddodirɗo o fusa e kilo boofo kono noon sa yimo ara ɗayna ɗon ko o fus min miɗo gayna na affaire concert na affaire organise ugol min miɗo gayna mais si mi wondi e welayɗo lan e intérêt suɗo lan ko an tun gaynata e saɗa famude donc si ɗum ɗon iwi on ini tammo on lannim avant tout mi explique ay on seeɗa sa nani ɓeyna association sénégalais d'origine guinéen femme sénégalais d'origine guinéen mi faminayi on seeɗa ko won nder toon surtirji buyno ka nder saare ɗo hara haaldigal maɓɓe ngal 90% no tawa e nder fijindaru minen ɗo yo min créé sénégalais d'origine guinéen min taw woɓɓe no jokkodiri adalde meɗen anda ɓe fiɓe jokkodiri ɗum concername minen ka surture amen an emo jokkodirɗa marsata ka nder surture amen ɗum kaka ɓaawo mum wata marsude nder ton ko neɗɗo e bandirawo mum neɗɗo e weldijo mum neɗɗo e huwodiraɗo mum won ton dj no fanɗi ɗo organise o harɗa wonde e rewɓe wonde min mi heɓay probléme de 500 000 walla 300 000 hara ko e nder niwre men woni debbo inna immindinan e goɗɗo ya jonnamo 500 000 on o adda ɗi golle gasa sa nani ɓe wola ɗo ka sayfon ananal debbo gono inna ɗo o jonnuno Saliou Leymiro 500 000 kono hettalɗi ko tiri andugol debbo ɓuuri welde fi par ce que sa tiri andimo cadre ji buyno nder ton woɓɓe na ko jatigui makko o jonni woɓɓe na o yahi o waɗi o haldida e modi makko walla ɗum ɗo e ɗum ɗo mais hiɓe addude hiɓe hettude hay concert perdi si ɓe waɗi mbuuɗi maɓɓe nder ton ɓe ɗum wonata et puis min ɓila mi fuɗɗi gollude min naali mi hawrata ɓay mi anda yeeso am kono mi hawrali e rewɓe siɓe moni e gollude ɗo ɓen anduɓe ko honno gollirte andi huwodiral ɓe yimɓe fof jokkino influence si ɓe gayni ha gasi ɓe lota hoore maɓɓe nden ha laaɓa koɓe influence ko fof futtato ɓe jokka golle maɓɓe ɗen donc si haaju a yani koko wolton ɗo fi sayfon fi kalis walla ɗum e ɗum min haaju an no yande 500 000 francs goɗɗo ina bolodiran e jawara ko debbo yaha o firto e wudere makko nden o jonnamo 500 000 o inna noon ko ɗo e saahi kaarijo de mi sohliɗi mi waɗay ɗi hunde kaari golla golle ɗen ha gasa hay goɗɗo andata hay rewɓe luttuɓe gandata kanko addi ɗi sans compte de ay ɓe fayɓe hiɓe wawi golle maɓɓe ɗen par ce que na mbuɗi tum gollata donc mi remercie ay ɓe remercie Didier Diaw Ceerno Ablaye remercie équipe wonɗo ɓawa amen fof mi salmina président on Binta Pellel salmina Adama Hawa salmina e nege e julde jawne e Maymouna Grand Yoff en e Hadja Binta en e partout ɓeɗo fop ɓeɓe mi haalnay ma ɓayɗa andi kala ko jokkuɗa moƴƴi woɓɓe ara no faala sortude peŋe ma ɗen ala ɗo ɓe ƴettali otoje immoya ha ka cuuɗi maɓɓe holla ɓe meɗen faala ye wondu naɓana ɓe kadi cadeau ɓe noddanmi ɓe nakari no ari ga kono ko enen yadata wona mbuuɗi yadirte no woodi point goto mo jonnata goɗɗo o selatama par ce que mo andi ko ɓooyi wo ko ɓooyi on point aray hakkude makko e goɗɗo goo e saɗa famude donc koko laaɓi men woni e wadde ko golle fewɗe si min perdi ko menen si min gañike ko menen mais rewɓe ɓe wona ɓe rewɓe ko waɗi ɓe rewɓe o ko ɓay tun Allah waɗi ko ɓe rewɓe sina ɗum ko kamɓe wiyete worɓe e saɗa famude donc aray min mi remercie kala ndema heɗitiɗo amata noon kala ka wonɗa e yewtude no woodi mo yewtere nden metti e mum no woodi mo yewtere nden boni e mum
mais ɓe compreno si goɗɗo ari e média hino wawi wasa tawi woni jimɓe jooɗike e salle no fewti on tigi mo yewtude ko ɓe o yewta quoi par ce que ko naadinmi e yewtugol min mi ɓooyi yewde ɗo min maska kono ɓa yimɓe ɓen no wowlude mi wowlay par ce que mi joganaki goɗɗo mi ñawlaki goɗɗo mi andinama kadi ka systéme sayfon par ce que ɗum no tuusa yimɓe ala hay goto mo goɗɗo jogani mbuuɗi ka sayfon haranano haldirano mi nani beaucoup de rumeur mi nani beaucoup de quoi min mi yehi ɗo e foli média tawi mi falaka wolde par ce que miɗo ne'ira ko wadduɗa e goɗɗo e suudu tataɓo e média sina on haldu wona am badiane ɗa mbaɗi piiji ka suudu ma ala ɗe wolde ɗo fi ko animateur ka wuuri o piiji makko goo hino ɗo ɗi ola ala e wowlde ɗo min miɗo konti kadi sa yehi ka média kadi na ko falɗa wowlata mais comme komi leader jo goɗɗum no wowlede e hoore am boni moƴƴi simi wowlali wawi wasa tawi woni awa min miɗo suuɗade ko boni e saɗa famude concert sayfon on ɓuuri laaɓude ɗo concert ji ɗin fof professionnellement concert ji ɗi men waɗi ɗin fop ala concert mo annduɗa hoore ma no woni golle professionnel ɓuuri concert sayfon on combien de million wona e wowlede ɗo fimum ala momi nanal ɗo combien de million no wowla ko addira sayfon kombo andi expliquing anduɗo haranami 10 millions 12 millions 20 millions 15 millions 9 millions 13 millions fop minani tout ça bayan ko fenande ɗa andi kombo andi ko jelu sayfon addira hein ko saliw e fayɓe ɓe wondi ɓe par ce que ɗa wawi yoɓude artiste jo ɗo 1 million ko an tun andi sino okki ménagére makko goɗɗum fiyo jaɓane ka ko an andi sino okkuno goɗɗo e waɗane démarche ka ko an andi sino haldide goɗɗo goɗɗum ka ko an andi si tawi no augmenti prix on fiyo base heɓo est ce que fenade ka donc ko an tun andi réalité si mi yetaki goɗɗo réalité natuɗo e ɗum wo ko heɓugol bakkatu wola penale et puis min mi yiiɗo concert ji buy ɓe yimmoɓe yaaka radio e télé ɓe inna hiɓe jogana mais min saliw ley miro ɓayna toon mi tawa anani miɗo wowla artiste ɓe aral ɗo ɓe yimɓe ɓe foli média ɓe ɓe jogana mbuuɗi artiste ɓamɓe zaga boyen ménagére makko yahal ɗo inno jogana mbuuɗi ko gonga ko fenade anani saliw ley miro no wowla ɗum hakkude ma Allah a meeɗi nande miɗo wowla fi ɗum non non mi wi'ali no ɓe jogana mi wi'ali ɓe joganaka ka par ce que miɗo andi ɓe ari ɓe hooti ko yimɓe addi ɓe no ɓe feƴƴiniri wo woodi no ɓe feƴƴiniri no ɓe feƴƴiniri noon hay yeeyowo taabal walla yeeyowo boutique a régla e wonde perda wonde régla heɓa kono ko an andi kon noon e guerde wona e goɗɗo iwto hocco inna ko nani kon après attaque ɓe adduɓe moɓe inna ɓe no joganimo ɗum e ɗum eno non non kala ko yiɗa kon ko régulte ɗum ala ko wonta tun impact chaque fois ka donc si tawi noon onon on calculi waɗowo concert kanko ko yo gagne tun o perdata walla artiste jo si iwi guine ari kanko ko yo gagne tun o perdata annonɗa yeeyude tabal ma a perday hiɗa udditi ka télé ma ɗo wonde wuuri yoɓay ɗo luwa saratal ɗo e 100 francs on inni ɗum ɗon no wadde nokkel ɗi fof si goɗɗo e goɗɗo kañum waɗi programme concert si tawi goɗɗum boni toon haray ɗum ɗon on haray on ɗon ko yo sonkane walla ko yo nangue kala ka tagaɗo on e gollude goɗɗum moƴƴe walla bona walla yeeto ɗon min millier kaari no gollede kono bonata ndi leydi ko mbo wallini na Allah ala ka waɗi gayɗe a yi ali gayɗe ka leydi ɗo si Allah falano fof newɗeyno kono o tawi ko be gayɗe waɗa par ce que woɓɓe unoto ka gayɗe woɓɓe wona ka dow gayɗe c'est comme ça kono wurirte je remercie mi weltanike sénégalais d'origine guinéen mi ninsitali kadi ko tawno kadi mi heeɓi inde sénégalais d'origine guinéen par ce que kadi o yimɓe ɓe accu hakke mi yimɓe ɓe fof no takko taro takko sénégalais d'origine guinéen nanguɗo ɗo goɗɗo minen komin guinéen sénégalais minen komin sénégalais guinéen minen komin jibinaɓe ɗo sénégalais d'origine guinéen ko hunde wotere ɓay haade ɓe innal nden inde yoɓe yaafo ɓe accida men e mum ɓe sutena men association sénégalais d'origine guinéen bila mamaɓe men ɓen ko minen créé ɗum wota goto bakkito ɗon min sirtir goɗɗo go a yiyata miɗo bakkiti ɗon inde nden no weeli no laaɓa mais yoɓe terto par ce que ko menen créé haɗi ɓe anditali fof no anduno ko guine jibina ari janɗi sénégal no jibini ga ɓiɓɓe mum innitaki sénégalais d'origine guinéen ka c'est une association mi yehi ɗo ka Barthélémy Dias o wowlani men moko baɓe men hooloraɓe no ari toon inniti sénégalais d'origine guinéen e menen min yaltini kaydiji amen ɗin oyni hino noon sénégalais d'origine guinéen c'est pour cela ayi ko menen e makko yaadi ka suuɗaki ka hari le sénégalais d'origine guinéen no présenti to yimɓe ɓe annduɗa hoore ma si ɓe dariki ɓe wi ɗum a yeddata konngol maɓɓe duwa ɓurde kaydi ko minen koye pay koye créé ko sénégalais d'origine guinéen Allah okki nde inde yoɓe accu dumen e mum ɓe wallito en no soutenir en faala ɗo ara tawta kadi
mi remercie les femmes sénégalais d'origine guinéen ka fuɗɗi ha ka haaɗi miɗo waɗi kadi pré kala ndemo faalaɗo ye yewtu fi jokkere en ɗam men enen guinéen no yarata e no feewirta ko en hunde wotere yimɓe ɓen noon yo moyto accugol mo Allah okki jabatu sa accimo Allah okki jabatu hiɗa asɗa liɓudemo kono hiɗa yanude par ce que tagaɗo wona gorgu ma ngu gayninayi ma no woodi marɓe jabatu no woodi woɓɓe ɓe wata guere mo ɓe piirde woɓe gañotomo ɗum ko dokkal no woodi woɓɓe fof inne jarama hay goto nanata kamɓe siɓe inni jarama fof nanayi hay hunduko wowlay ko nane ko okkete ɗum donc sa andi noon oɗo so wowli nanoto wota feromo sa ferike mo wowloya nokku ngo ko wolta kon ɗano sa nani ɓe inna a nanay ɗo fulɓe moyda nen qul ja al haq wa ja al batila inna al batila kana zahuqa nga anday ko on ɗum woni ɗum si a andali ko on ɗum a fira ha goɗɗo no fira hara mo andi fira gon ko fi ko rawna naali go a faami donc ara men komin toroto yimɓe ɓen en fof koye hunde wotere meɗen waɗi pré ko woni men jaɓata noon ko ɓeynata ɗo meɗen waɗi manni non non ko goto jaɓata bonnanede sénégal fof no wadde concert ji y a pas de problème mais min sina goɗɗo tuusimmi si yimɓe ɗiɗo nangodiriɗa promoteur jo e artiste jo nangodiriɗa e honno badiane hara ɓe piirude ko wodanimmi taɓe gañodiri miɗo wawi ɓe sendude mais explique ugol goɗɗo ko honno ɓe feƴƴiri ara ɓe yeyatake lan mi wowlata par ce que komi professionnel organisation miɗo andi organisation concert ji ari ɗo ɗi heɓali hay ɓuuɗu feƴƴi e jaam ko yimɓe ɓen joni wonnaɓe professionnel ɗum na hande fuɗɗi sa addi ɗo artiste jo a finance 10 millions a hetti 7 millions a ala nokkugo ka ƴetta an e makko on wata régilde so régilali ko lahara yawton ko hande goɗɗo fuɗɗi ñawlade goɗɗo yoɓoyomo janggo ilandima a ñawlaki a ñawlaka an a ñawlaki a ñawlaka a ñawlaki a ñawlaka mi ñawlaki de kono ɗa ñawla taway ɗum hay sa ñawlaki hande a ñawlaka hande kono a meeɗama ñawlede walla a meeɗi ñawlade donc ko aduna yaari noon mo waɗi hakkil kala ko woni kon si hunde boni hande janggo nde wattete c'est à dire la vie c'est peintre ko peintre ɗo nani wawno ko no waɗi o couleur son iwi ɗo goɗɗo ari ɗo ko couleur go watta rew fa alaka ɗum ɗo on faami donc aray ko teddugal e mon ko en hunde wotere are yahen yaadu laaɓundu an pourquoi mi atti acceptude ça invitation ma rapidement ko piihu gotum komin waɗayno ɗiya concert ji avant ɗa influencé avant ɗa nataka média ga kala komin waɗi a waɗay wallitoɗamin kono meɗen faami kadi ko mi wima pullo kon faamay ko ari won tigui faamay a faami c'est pour cela kadi mbiɗa yiiɗi sa invité menen kadi min aray ayi a nodduno jaaw tun o ari a noddilan tun mi ari par ce que no woodi komin gardi oɗo ko paykunga est ce que famude non no wonayno paykuma hara ko ennemi ka golle hara watama notade tun est ce que on faami bon au passage mi remercie fo anduɓe lam hanki anduɓe lam hecci hanki wonnoɓe ɓantalla guine wonnoɓe sous région wonnoɓe nokkugo e nokkugo mais kala ndemo marɗo haaju e an soholɗo lam falaɗo e yaadu falaɗo heɓude moteur an on yo noto systéme sénégalais d'origine guinéen mercedes walla angal ko ɗongal waɗe dogude c'est clair kesal poul voilà inchallah donc voilà donc haray comme DJ Diaw so salmina yimɓe ɓen ɗo mo wawi arde salmina dertamo Ahmed Dieng ko walla ko wonno c'est bon Bon, merci voilà, en tout cas voilà. merci monsieur le président salut les miro le président des sénégalais d'origine guinéen on est ɗoli ɗo vraiment dossier bus hande yewtama ɗo fimo merci infiniment pour l'invitation aussi merci à toute l'équipe de sénégalais d'origine guinéenne ɗo hande kadi jayirawono ton bene Binta Pellel merci à ma Djadja merci aussi DJ Diao merci aussi à Thierno Bari Sougué aray vraiment merci à toute l'équipe de sénégalais d'origine guinéenne aray kadi inchallah ko en gotum quant à moi je vous donne rendez-vous inchallah jeudi woni total 224 kañuma et notre frère notre ami Guido Mamaya inchallah à partir de 21h je vous dis bye bye et passez une excellente nuit.